ได้ไงอะปกติก็จะเอากับตัวka van share mi lang ko lo ma ลังlang kan lom kam van thok ko la tuzan cho decision making he abik in kan zau la e be cha nak tua he abe pi ngai e shwai nak hen be cha nak he zaitin khinda kan to la zai pol ke da kan zau la ti kha pol kha abik income van zau ding kha se e cha okhi cho pa in khin tompal ta te khin kan zau e ka hen John Adil i decision making and problem solving ti mi cha ok kapakhat sela i Mary Leron la John i an pathum authors pathum i an tial mi organization behavior ti mi kan decision making tompal te kha kan lak e ma kho chung kan textbook vai lo wang kha Keriukal chung i cha ok chung i wang kha tompal te khi cha itel ma kha source ka ka van lang tar ta bang bia kha se ta chung kan tompal te kam van zau na la e Bacha nak ti mi su zai da si ti mi ka ama sabik akam van zau na la e what is the season ti mi the season making ti mi bacha nak tu ti su zai kheda si na ti ka se the season making is the process of choosing a course of action for dealing with the problems or an opportunity ti si by law problems เปียตนากันตอนที่สิแล้ว opportunity ประคัดคัดกำหุขอดิ่งมีเมียดหนักทอกหนักดิ่งมีประคัดคัดจากินซะแสะแค่บันตุกกันใจกันติละ problems ลองเฮวันซะมาสาวละมันอาเบีย problems ที่ป่วยเหมาะกันตอนที่กะใจตินดะกันผีสินละตีมีค่ะกันผีสินที่คันจนเบชะหนักกะตัวเฮาค่ะบันตุกเบชะหนักตัวที่คันใจคิดะกันตัวดิ่งสิเบชะหนักกันตัวที่มาตะจุงกันตัวละมาตะจุงกันตัวละ course of action ที่มีจะตัวงาดิ่งมีตัวงาดิ่งมีที่สะกดจมอกะตัวงาดิ่งมีเวียลเตใจคันละเบชะคำว่าเบชะหนักตัวที่จะสะกดฟอยหนักจนและ problems ที่ป่วยเหมาะเลยลองคันสิละ opportunity เลยลองคันใจจะได้กันจะมีหนักหลอกหนักเขาที่มีตัวติกสองคำใจบรรทุกเบชะหนักกันตัวอะไรที่มีเบชะหนึ่งจังค่ะ decision making เสีย company เลย in organization เลยกันเจ้าเสียจนอับนาเบียคอยดัง company แฮกันฟันอีกัน20เสียจนใจบรรทุกคิดได้มีหนักหลอกหนักกันไงล่ะใจamma ha kan 20 lo kam ma ten kan dira ta sai bantuk thlok nak da kan ngei la hai ti pol ke bantuk te bacha nak ti mi chai bantuk thil po khin ton e ka bantuk bacha nak tu pol ke se bacha nak ti tik chon zai khida tu ding mi ka bantuk course of action ka process of choosing course of action kama ka decision making ni chun ati du nak ka se le There are three forms of applied thinking that we need. Natin bacha nak tu tikim bacha nak kong decision making kong hikan chon tik song hin abya pi ngai mi thil pakhat chu zai da city chu thinking ti me khorwa ning chang he abya pi ngai ve leiron te sun khorwa ning chang kha adik lo I aman lo si khan chon kan bacha na wang kha adik peng lai lo ma cha khan kan khorwa ning kha aman haw e kan bacha ning kha aman haw ma cha khan khorwa ning ti mi he phun thum tia ti ka hen ma cha thinking that we all need decision making khorwa problem solving and creative thinking khorwa ning ti ka hen bacha nak tu ti khorwa ning e ma kho some problem solving thil poi mo kan ton tik I khap zaitin da kan phisin lai ti mi problem zaitin da kan phisin lai ti tik khorwa ning e ma kho some creative thinking ti cha thil asari lo mi zaitin da ka sar kho lai zaitin da ka tu kho lai ti mi creative ti mi mo man tu phet thung yan ti thun yan kan ti la chu khaban to ruwa nak kha phun thum ti ka kam hu kho e decision making is about deciding khachung kam pakhat item so decision making kharwa ning kha se kharwa ning phun thum kha kharwa ning pakhat phun thum la kam phun khat cho decision making kha se bacha nak ruwa ning jang kha se decision making is about deciding what action to take it usually involves choice between options tiตัวงาดิ่งต่ำปะปีคำheตัวอาถามีตัวอาถาติมี option ติมีค่ะheจะตัวออกถามีจะตัวออกถาติมี option ตั้งปีทิลเจ้าดิหนุยมีตัวดิ่งมาตัวเราดิ่งที่มีเจ้าดิหนุย
ตัวออกบักอสมีตัวคำค่ะ decision making ที่มีจะสักเอาที่ค่ะเสมาค่ะอสุลลำค่ะอบิกจะคำบรรจุมาสักค่ะเส the object of problem solving is usually solution and the outcome of creative thinking by contrast is new idea และ course กำวันอชุงตะตักกำวันลูกหลานนักเขียนประคัดไว้แล้วเควันตอมปัลเตเคอด้วยจง experience เลยวันชิมตาริอุเตียกระดูมีโจbaca nak kan tua tiga baca nak kan tua tiga zai bentuk khoro nak zai bentuk thil pol khida aba piti mike kan thai kho tok khit lompal te chim chiu nau si tika ama sabik kado aba nabia thil pakhat achang mi kan zau si chun bible chunga ama nabia hai zau sa sol siang parang hai tu salo sol siang parang pa kha ral voi khat an dau akhan ral ni ang kul di tikna akhan athim phang tok na ten prophet samuel ni khan karat than tiang kha churai thoi nak narak tu alawi bai lo ka rai thoi nak ka kai ma kra lai ka tu te lai ma kham pathian sina rai thoi nak kan tu hu long em pathian ni akan chip ningin ral kan daula ti kha atina te khan samuel arak phak bal lo ti khan athim phang chang aral kap ni ka ama pi ni khan la an thim phang chang e adok nak chun ma pi hangam tar ding khan zati sipo rai thoi nak kan tu che chung kan ma pi dong he an ral tha daula ti ro khan rai thoi nak kha atua e na teng kha kha pathian ni a hlop ma sat bik nak ka se e siang prang na sinang kan hlot chang kai ma ka thin lung keng tu siang prang ka thim chang ti khan ti e khaban tok thil te te kha amana bia samuel sorry Saul abacha dan bacha nak kha zai tin da lung khe nak decision making kha zai tin da tua ti mi khamo me pia ti cha ma rong a chun samuel phaklana atua ko hai ti pol bai pol ke upama kai chimbia se man tuk kam hu kho ti ka khan upama man tuk kha hi la ko lo ti sia chun khaban tuk bacha nak kha kan tu ti ka kha samuel kong long silo adang dang kong jong mo zai thil pol ke da kan zau in kan tu hau ti mi kha ma kha principle in sa asilo nan nak nan tong mi experience in nan tong mi sa principle mu ke tabo ke principle upaman sa nan chim kho ti mi kha nan thai tok te vai lo ke chim ok nan ngai mi te kha jang fa nak tem van chim cheu tia chan kam fan online Ini pati ko ka. Ini pati ko sika. chung khar man ba cha nak cha ba pi tuk chamo ruai tu si labang kan chun ruai tu pol ba cha nak na pal sual chun mi phun vial te kan tlaw ni ma cha kan ba pi tuk mi si ba cha nak ke ruai tu pol ni ke zai ke dan hai zau i ba cha nak an tu ton na an ba cha nak te phai lai cha adik te tak mo dik lo mo ti jong kha atam pi ke mo result kha tam pi ra ton ni result tha kan hu kho nak ngading ke zai tin da sung phet chet zai tin da ba cha nak kan tu that na ti kha adi ka question ka cha sa ko Pakatian mun chim lo kan tho la la thang ai mi bi chok ko mi se dia. si si Mun tho jo. Kai ma ka van chim la van chapo en vai elo pakat na ka tin lunga vong tia tu van chok mi se te be cha nak pakat na kan to lai ti ti ka mi bu chai si si a chun pum pa sa si lo mi bu cha si si a chun ma ni chung i zoi cha mi bias ngai cha lo ngai lo ding kha pakat na ka khan ma ti ka kai ka van chwa pi ma ni tat cha khai to na true san puat mi to kan lom to na du chun na chap kho ri ko nang ma li la song ne cha to mi lo te na chim e dang ne van rong chiu na se thong thong nu ni van chim sa ti ka du a fa hi na ka si kho chun vun chi mo lo lo se shui tu pol kha en di pa cher men kwa khaman zia thao thao nu ka ti ti thao nu hi an nu lai dau pang chim ta gi tu cha mai dau chim me thong thong nu la eni pa kha chim ding ba kan se kha vun chim na se cái giờ đầu liền nó chim mình cái chom mẹ câu Zai lo zau thiam ngai hau ka che ka che achuai zong thlai ari zan pol mo ke thil ha a zai thla hmual anei man nei lo he ti ban tuk tiang kan chui thlai di ta ma chon zai thil achang kho hi thil be cha nak ne hen ti mi tiang khe mai le
จนแปงอาหาวจนหนูเลยเจ้าชิบูจงเห็นโมที่เตกที่ตาชุนนักเบียไอฉะซัวให้ที่บรรทุกปกอะฝอยตุกเม็กซิตกะเคนตาชุนนักไอชิมหนึ่งล้อกันรำกองเคนอันตลางกักหนึ่งปอลนะคือเบียกันฉะซัวปักก็เซอคือเป็นตุกปอลนะได้จะจังเขาหายเลยที่มีท่าเต็นตัวตันเราเห็นที่ทิลกันกัลเตอเคนอะดอกน่าจะกำมาลีลานะครับนักกันตัวตนเตอเคนไม่คิดแค่ตามปีนู้นนะกันชิปรัวที่รัวก็รัวเขาเกิดมานี่จนคือมันตุกปุ่มปากกันนู้นนี่ชงคูขากันนู้นคลิฟาบูกันนู้นจงอ่ะอีทิลกันชิมมินี่แล้วกันเป็นชาอันมีเนี่ยหมายเลยจะอากันโดนตูสลามมอกันจงอากันเน็ตลามาที่มีปอดแค่รัวบูเตนเบียชาหนักเนี่ยจนหัวแค่อันไหนง่ายกว่าที่มีแค่แอคเซนต์มันหลักตะกะมออาทาตกซึ่งฉันเอนี่ปากันตลอมตกภายไลกองคารวมภายไลใจทิลจังเขาติมกะบิกอินเจ้าเทียมขาวที่มีแค่เอนี่ปานคำโฟกัสตัวมาตีนะชิมจังคันจนมินออนไลน์ลงคตามินออนไลน์ลงที่ฮีอานากะติงหินจนใจตกอันดำไม่เปลี่ยนที่เดียใจตกอันดำไม่ปีนี้อันก็ฟวดเดียแล้วที่แค่ไอเทเจียแล้วเวทีอามาเราแค่ไก่จักดีได้กว่าลาลูกจนคือลองก็ decision making รู้ตักๆนะชามีเสวจะเตรู้บัชะบักเสวยมัวมาลงแค่กันตลอมวันชิมเจียวก็อาถามีลองแต่นั้นวันชิมจัวมาก็เฮก็ชิมมีทาเราชัวลาที่ต้องพังแล้วชิมก็มากะชิมมีปะเปาคาถานี่ก็เสียแต่จนนั้นทินลูกนี้มีนั่นรัวหนักมีแต่นั้นชิมมีคาถาบิกมีสก็kay mga kachimao เหรอเนี่ยตัว เสียน้อเฟียนตรงแล้วจริงก็ใช้เขาหรือมั้ยไทยจะกันไทยก็น่ะแต่วันทิศปะมีแล้วอ่ะใช่มั้ยได้รองอ่ะสักก่อนล่ะtu ta thành kan thai chang Puis Fabu in sistemo de vale de komni hesise ram hesise mi ko hesise yang kan kwan tika khan mai le achang ni kong le achang chang mi kong le atu dio kong thi thi si fly in ke zo khe sia le ra tha te in ke ke ya kha din kha a hau chen tharau le ti pet khi fa mi kan ti tika khanเป็นถ้าเราเลยให้จุกันเป้ใจแปลงกงโมใจกันตัวปว่าเกบ่เลยเลยกันตัวจงอ่ะมีผลจากกันตัวจงอ่ะคือฟ้าผู้จากกันตัวจงอ่ะถ้าเราเลยให้เป้ใจแปลงกูสิจาคันที่ยากันแค่ติกะคันประเทศดูโลนึงแต่อีกที่ยาแค่โลนึงที่อาเบียปีไหนก็เตอาจารย์จันเคมีนุ่งดูนะค่ะกันจูตองก็ติละจูไฟถึงหานึงคันประเทศดูนะค่ะกันเทกูบ่กันจูโลมีจงลาไทโลจงอ่ะคือเข้าแม่ตาชุนะคินเดวิดและอารากาบูนาค่ะที่บ่อยๆนะตอนอีอนุปีเลยนะอาฟาเลยนะอาทิวิเบลตนะคะอันสุงจิจักเตียคันเจกติลามินุงสินานิจอวดอยดิค่ะเสวัตุทันนี่อนุปีเลยเบลเตค่ะจุงขาวเบลเตค่ะกิลปีทันนี่สิกาวนาเตอินเคอามานี่จุอามาดูนายอันตัวเรากิมิปีออค่ะอังไงติแล้วมาลิว่าจุประเทศสินะอฟุยประเทศออค่ะอังไงเจกติลาประเทศออไทยหนัวค่ะอันตัวยาเขียนนะคะอันตัวที่อลักทันกันติลาเจอจุเวรันตุกินกันมานี่ยาแค่นะกันตัวดิงสิเดียจนใช้ตัวสิมินิจะประเทศให้เปใจเองเราฟิล์มนะแห่งใหญ่เขาที่ประเทศตัวลิงๆยาแค่เขาที่ถึงเกจิตรอเสียอัฐาตุกันลอมตุกชันอดิคริฟาสีนิงอินจริงนี่คันอตุนายเอนี่ป้าชิมมีฟันหิค่ะบังความฟามีทิลจังเจียมีสองขเจ้าทำให้ไหลจังติงมีสองขเจ้าอินรัลริงเต็นตัวที่มีประคัดค่ะมาพินาคันอวันชับริมีโจมาลองคัดชิมมาชิมมีพินาวันชับริมีโจคริฟากันสิจาคันมีดุนักขเจ้าเล่าเอ็นเตมีดุนักเฮมีทินลุงตนค่ะอจวมเล่าปะเทียนดุนักสมอติตุค่ะกังกอลดาวดิงเสคริฟามีดันนานี่จนที่มีค่ะอวันชิมมีเสียถาทุกช่วงกันลอมตกโอบอลสองชิมดิ่งไงก็ละเอสตาปะสองจอนาธานปาสองก็ชิมจุลาวะบัชะลักเจอจำเราค่ะไปมากรัวนี่งะจันจะดิสต์ช่วยตุประคัดสิมิเนบัชะนักตัวจังไดที่อติเสียจนบัชะนักตัวมีค่ะ
mi pi kan lung phian deuh khe a hawro ka ten lung pian deuh khe hawro tia karwa chen shoi tu pakhat ni kan a shoi min ha mi lung chunga kan ke chu pakhat na a thleidan na anai lo kha pi ngai ke te ma ani ka chu buak ten zau chiam peng chen thil ka a bacha na atu e akal pi tik zonga khan ki achana chen aru ani butung tlam tin lo zonga ma pum pa shum ka shoi tu pakhat ni kan lung dong lo ba ken kan ni chu zum tu si cha khan pathian ka chu i bau chen peng ka cha ko a si ko la te pathian la ma kha pathian bau chen bu khan kal pi ding kha ma kha ab pi tu ka te nu lai mai lai ko nu lai aliam chiam mi kong chun atu silio mi mai lai ara ding mi kong tim ka cha an chimdi chang la te an chimdi chang la shoi tu pakhat si chen ral that chang ab pi a her ngai mi ka se la te ral that tik zong khan ning chang lo ral that ka chu a tha lo la ning chang deu tin kal pi kha la vai ne sia pa ne spiritual kan chim bible chale ni ko ka chim lewa a chim mi te pakhat ko wa ngai pakhat cho zai tik bana nani kan che mi thin lung kha nani put pak la lo bible chale ni lung thia ten bible cha kan de la chinu la cha thia khraw ne chung rian tul ko la ti mi ko ka chim bet gen mi ne is it so an kan zau tik kan tu che mi lo ti kan zau la kha wa kha rong rian nu chim mi ko mo ko ben shom be la cái cho mi pi ni an du mi pi an lung an fian tia ka chip ko se bacha la to sala athala ti ka ke ka chu pi ka lo se na lom tok san tha tok se mi vai lo kha thaidan nak ngai lo hei ti pol na ban chap mi ro lian nu la eni pa te an chim mi pin khan na ban chap mi kha a chet tam ngai avan tam ngai tha ngai vai lo thaidan nak ngai bak loading ti mi pol la ma kho chon roi tu sa mi ni chon thil ding ten ral that long khan an adik ning ten ral that ding ti pol la mo tampi na van chap kan lom tok san vai ta asta pa la Jonathan pa tanan chim ve lo mo tampal ve ta an chim min kha ka thom ko na tong ba te chap ka du min chu bu ni bia chana kan tu ti ga hen khi hai le chan chau pi tian khe kum tam pi cha tian khe avangu ding khe zo chi ni bia cha khe a tha ka de cheu kha ti lo se cha long khe kum hin cha long khe an zo kho le hai le kum sha kum kul tian khe an zo kho lo ba ban tu khen he bia cha ti ga he a boi tha ngai ti cha chan chau pi tian ang nu ding khe ruwa chi bu ni ra tha tin bia cha kho a tin a tha bing ha ti ke chu garwa se kan lom tok chan sao deu cha zau ding hai lai cha ti man king kum khat kum ni cha long si long kum sha cha tiang khe zau ding ta ko kum sao deu tiang kan lom tok any pa ten chim che ha kan chon alvan lau pa na ten specific deu na van tu kan lom ve thong pi nu la Jonathan pa nan tang pa ei ke ma ga min chi to la thong nu lo ta nu chu thong nu thong nu cha kai khom te ai khub chu na lo ma ka rau yen nu ta kai khom te nga lo ne ti sele ka chim than te la ke se via khifa bu fai tu si jang la chan mi pi vole le fai tu si jang la abi in cho vole le ka cho cha ta ri sa la khifa bu fai tu asimi a khan chim ka du mi cho fai tu asimi pau pau nun cho a hau che po kha mai le kon hu le ko a ro lo mi ka cho zakhada pakha rong ga num la tam bu cho an ro di ko lai nai hi chunga ke chim ka du mi cho bia chat ya kha isu chunga kha mu ti ya ka mu isu ke via atu chat to hermi kina kha ki asau be bi bangan jong kha via krifa bu aboi ta tu ni asia ka cho minum hai zo lo pet ta tai pa chem hai zo cha hermi ka cho krifa bu a fo tu ding asi ko ka cho ama isu ri cho fo ha ko ti bi ta ka ha ko ti asi lo don hi cho harapa ko mai le ya zo cha hao ti ka cho long fiang ting kan ka cham na te kan tu zau bu te ka cha ka tha ko ti ka mu ni tu se kan lom tok san krifa bu chan ha nok ding mi issue pol ka cho asi ko
ทานอกดิ่งมีทิลก็จะรอละรอบักดิ่งที่มีคันแลไฮไลท์ดาวชาดิ่งมีคำไฮไลท์ดาวชาดิ่งอตูชาดิ่งค่ะอตูชาดิ่งที่ค่ะจนทำปานี่เฟียงเดาขนาดกันชิมกันลอมเบไฮไลท์กองแฮปปี้ได้บัชะเทียมเฮาที่คำไฮไลท์กองอีอัสดิ่งค่ะถ้าเป็นตัวเทียมดิ่งที่ค่ะอันชิมดูนักสลามโมแอนี่ปาเตไว้เด็ดชิมค่ะไฮไลท์กองจะช่วยตัวนี้ขั้นจนเจ้าดีค่ะเสียตูลองจะมีน้องทันเราจะไฮไลท์กองไอรัวแล้วชาติกันไอปัดเลี่ยมเลยก็มาท่านต่างกันนักกองชิมมีลองจะกันอูกัมปาละปอนี่จะไฮไลท์กองจะอันนั้นตัวเอ็นตัวก็น่าเห็นรัวส่วนปัดส่วนซะจอมันตัวปัดส่วนดิ่งค่ะปัดส่วนเราดิ่งถ้าเต็นรัวดิ่งที่กันชิมดูนักสติค่ะลองปัดเตกาตอนเตกาวันชิมทันกันดูกันลอมตกชันไปท้องปีนูละท้องนูลองค่ะจนกระชิมทันลาตีละมาปนินันตังกันจะชิมเฮาบักจนก็ชิมก็ละมอตอยเตนdecision chatiga kin apakat naga chinte me pi zong khazau a haw dir hun zong zau a haw me pi andu nak pi sia khan chun a lok lo mi zong kha phu ve phon lo chati ke mani ka ton ni pakhat te khe ka chim la mo ka dir hun te khasi cha khin ka chim pya thiam la lo krip ha bu chunga kin alwan chami chana kin mi chi me bai kan nei tinga kin it should be ke se chete knu bu ni hin san tyo kan chon la kan ti adu mi hitawat adu lo mi hitawat nu bu ni ma tal he tawon kan la ka chun ange chemi kha an sim apila te ke karak ro to tai ka mat ning he thong pi pa atlai bakan akatlai daw na kha tai na ma tuk arakati adu lo mi te khan umna te an lung afyan lak baka kha ka simpya tha ma me agenda kharaw nga lung fyan lak te kha simpya kho jong a haw kan decision ka kan mo se over ni van si sakha ma ka baka an sin api tika atu a khin chu ma chu te mo amma lak lo mi jong kha ani tong kho a thok ngai te khin ka ro se an lung fyan lang jong kha chim kho a thami sia kan chun mi pi kan thok nak sia kan chun te mak ding sia chu mak ko kan ma tu ka mo zai tu an kan ti zonga khan ba se ni pi an le thok nak ding sia chu ma ti kha ka decision se chim khu tha to kan lom tu san obor ni ton pal van chim ma kong khala nang ni ate sai da atoi chung ba kan van chim chi la thing tu kan lom thong nu ta na chap ti la ma Sampai pasal idea thaban sopi kos kan mi ak tokla ha They man topi ko mi kan la roi tu sia chen decision chat dinga ken lung sao zong ha chen zai kan tila kan ma ku rain bakin to san nak zong kan lang tar ha lu mi pi en fian nak dinga til tha ti kan thei kong mi kha chu to san nak zong kan lang tar ve ka ha la ti chen tu hana kan zau ti kana nga ji lei a kan roi tu zong hi thil kho lo min ha roi tu tha chu ral thangai in thil tha an thei ko mi kha bia an changam ronga ken an min athang mi sko chumo ronga chen bu lei zonga hen roi tu kan sia chen kan ma du nak kha pathian du nak asamoti mi kha tha te zoi thil tha asile kan mani kan afian nu chun kan kot tu kan nei zonga ma kha pathian zo buin kha chu thil tha se kau ading kau ti mi kan thaya chun this is san changam kha ma kha tha ka te ki chu se kan lom tu san athar na van chap mi chalung sa haw ti mi kha athar bak te se adang kha chu obor dong ne chempa kam van nar pa che lung sa haw tim dong kha be pi ngai mi se zai ruang ti sia chun tam deu chu walai a rok tu roi tu pol hi an thin toy ruanga an thin toy bun bian cha sol ruanga sadi ko chu foi nak chu mo atam deu chu tha teng kan chim chun batak te sia chun mi nong than long chu ong san su chi chana khan zai kan ti la an sa san da ke NLD ni ang kan ni so ti fun kan ai ro khat lai kong kan ai lak ve tha te nang kan thom bia lo ti kan alung saw lo athin toy la kwai ro sual ko chu khaban to kha se chung khar zong la sa vai zong khri fa bu zong sa kan lung saw lo i kan thin hung buin bia pakhat khat kan cha mi kha cha apal peng ko ka chu ma cha kan na thin har leo i bia na cha ding mi khe cha khat te din lo nin hi ni thum nu na thin dam nu khen ban rot tham man apar bak ko la be cha na rak tim mi kha
ตะคันสะตอนเอบะปีมีลองแต่นั้นวันซิมทาตกซึ่งฉันกันลอมตกและกันคอร์สจนจาชงจุงกำวังกัลทานริกอนหาลาเอกะเห็นdecision making is a central aspect of leadership and closely tied to strategic thinking ไว้เราเห็นอิชวยนักเห็นอิชวยที่มี leadership อิชวยนักเอบะปีดีปะคัตเต็นอิชวยนักตัมปี management ตัวลองไอเตลมาตัวลองจะไอเตลให้ที่พอคิดดีอบะปีบิกมีโจใจดสิที่จำเป็นชะนักตัวอบะปีบิกมีเข็นไอเตลกันตีข้อกับเป็นชะนักที่มีจะ strategic thinking เข็นตั้มปีไอเปไลมีสเตeffective leaders must be able to analyze information, weight options, and make informed decisions that are the best interest of organization. Organization กันนะช่วยที่กระจนเป็นชะนักกันตัวที่เข็นเป็นชะนักเขตเป็นชะนักตัวหาดิ่งมีไอเปไลมีไทยดิ่งตะเต้ค่ะเฟียงเต็นไทยขอกับบะปีและกันไทยมีทิลปะเปาค่ะอำหารที่อินลักชูเราคัน analyze ที่มีอำหารตะตักเรามา information ที่ข้าเจ้าท่านไปเอาเชื่อว่าจะ information ไอปัลร่วงคันจน information ปัลบูอินบัชานักกันตัวคันจนกันบัชานักของข้าปัลดิ่งกสิจักคัน information ข้าบะปีเป็น information ข้า analyze ตัวเป็นเขาcompany ปะคันนี้อามานาบิอาสีป่วยปะคัดตัวเตบัชานักปะคัดตัวอดุติกคันอ่างมี information เวลเตค่ะอดิกมี accuracy เขาอดิกมีอสีเขาอดิกหัวคัน weight options ที่มี weight option ที่จะมาคันตัวดิ่งตะเตะก็ option ตะเตะค่ะช่วยใครที่ตะเข็นอามานาบิอามีหิมะบะปีเดาเมื่อกี้มีหิมะบะปีเดาเมื่อกี้ที่มีบะปีบิกมีจะตัวริมดิ่งมีจะตัวอาถาที่มีจะตัวเราต้องปล่อยเราที่มีเข็นซิมบักหิมโมท่านอิมมันตุกตะเตะค่ะเจ้าเทียมเขามาขอจนไว้แล้วค่ะ decision that are from decision that are best interest of organization ไว้แล้ว organization ปุ่มปีจะมีนักลอกนักอชั่วปีดิ่งลอกนักอชั่วปีดิ่งไว้แล้วค่ะเบชะนักตะเตะค่ะตัวเทียมเขาเอติ This can involve balancing and competing priorities such as need to increase profit while reducing costs and making trade-off unnecessary ไว้แล้ว business และ income เป็นเจ้า organization และ business และ income เจ้าเสียจนอามานาบิอาบัชานักตัวที่จนใจปอลของเคดเจ้าเขาที่เสียจนpriorities ใจเคดอบปีเดาที่มีปอลค่ะช่วยใครเทียมเขาเจ้าเทียมเขามาก็จนprofits อามียกลาเราที่มี reducing the cost ยินฮีมีอุณหภูมิกำเปกมีแต่ต่ำตกส่วนละหมอที่มีปอลของคาถาเต็นเจ้าเทียมดีเขามาก็จะ making trade off ประคัดกงตัวหมู่กันนะจอกทิลกันนะจอกติกแต่ใจติดละกันตัวลาที่มีปอลข้าเจ้าดีคันบัชานักตัวเทียมเขาเอเต Leaders also need to be able to communicate their decision effectively and build support ตุไหนตำปีนั้นชิมีอุบลสองนี้ชิมีท้องปีนิวสองนี้ชิมีกันชิมเจียวมีข้ากาเห็นอวันเปถ้ามีจะกาลองเห็นชิมถ้ามีจะใจเดสิที่สิจน communicate their decision อันรู้นักเฟียงเต็นใจกันทีละอำหารที่อันรัวมีอดิกที่อันรัวมีค่ะอันดีรปีมีค่ะไม่เปียนะเฟียนดิ้งเอ็นท่าเต็มเฟียงเต็นชิมเคาะหัวไงเต็นชิมเคาะกับปีตุกเอเตตัวไหนทองปีนงกันชิมมันตุกขโมสามปีตลกันชวนให้หินชวนมาที่ไงเชียนนักต้องมีตั้มปีกันแหนมนาลายนูบูเตนี่ขึ้นกันทาจังกันชวนนักกันจอลจังนักเตคีมาเตคีไงเชียมีนาจะแหมนักเตขึ้นอวัตนแหมลาตีแต่คันมีอันลงเฟียนนักขอดิ้งคันกระชิมแปงอามาสัตคันจนอันดุตุกเราหน้าแต่งกายปุ่มเปตุกมาจากคันตีบันตุกขโมมาบันตุกคัน decision อาหารอดิกเก่าเตียกันรัวมีขจนบัตักเตคันดีรปีเห็นอันลงเฟียนนักเตียงค่ะอันลงเฟียนนั้นเราเตียงกระชิมแปงค่ะอันปีที่ค่ะชิมนักเสและตังบิกจน effective leaders also possess ability to delegate responsibility and empower the team members to decisions เรียนแปลกละมาก็จนเรียนแปลกติดสองคัน team members สองค่ะประคัดทิลตันติกาอัมมาเต็มประชานักอันตัวเทียมงาดิ่งสองค่ะตินทราน training จอมเปียกอันนุนนักจอมเปียกเป็นค่ะอับปีตุกเอเตและปฐุมนักสลาวกาเห็นจนไว้เราเค decision making process กันกัลทานักเห็นครัวด่านเคตรอมปัลเตเค effective thinking ที่มีเคตรอมปัลเตเควันเจ้าตานาซี introduction บรรทุกเห็น
wal angai mi khrua dan kan tila cho foi nak chung khua kan ru dan khua kan tok dan khi kan na pal sual long na ha jai ban to khrua dan khi da tha ti mi khrua dan te ke tlom pal te ke ban zau ta hai solo in the applied form of effective thinking, decision making, problem solving, creative thinking, there are three functions at work. The three essential elements of effective thinking. Vậy là hết kan khrua dan te kan khrua dan am han nak ha ding la bual angai nak ha ding khen atang lai thil pathum he ba pie te pakhat nak achun analysis ti mi cho vậy là ke tha ten zau fal nak ke ba pi tok ti si atu nai atam pi ni nan chimi bias kong khate kan poi chi mi nan ti mi kha bias man tok me pi cha bia kan cha tek la me pi maya bia kan chim ti ka chun kamma ni kan tan chi mi kha tan peng salo mi ma kho chun kamma I bias kan rak ngai chi mi mo manung pakhat ka apal ko long pal lo dong ani hi chim mi tha ti kam mu mi he ama he chim mi tha se adik ko ti chim peng man tuk pol ka bias ti se mo amana bia eni pa chum tha tuk city ka thai mi tha tuk se tia zai tik po zakhat ka zum pagi pal na atu aswa jong kham mi tha se apal kholo tin ka ti peng khan chum ma ka bias se man tuk bias ko lo analyze ti mi kha chama bias I san chim pha se ma bias ha iral kal mi bia cho analyze ka se tha ten zau fal kha thil sin ten zau fal thiam kha analyze ka se ma cha khan kharu atik akhen adik mi kharu anak achua tar tu le mual angai mi kharu anak achua tal tu thil pathum a tia vailo ne hi chatial tu pa he chu vailo se tari kan cha khan kan zau sia chun cha pakhat na kha se vailo he se John Adel decision making and problem solving ti mi cha chu in kan lak mi salamo me he chu John Adel ni atimi chu ma kha thil pathum me te kam hu ning long chai dang chiao lai adang skola pol dong de am hu ning chai vai dang chiao lai na te khan John Adil ni am hu dan te khatom pal kam ban zau tin ha sia chun batak tem hual ngai mi la adik mi kharua nak achua kho nak ha ding chun thil pathum he ba pi pakhan nak cho analyze ti mi se analyzing the word analyze come from the Greek verb meaning to loosen. It means separating the whole into constituent parts. Zau fal nak question sai phia chin kol hol kana van hlan ta chung question sai phia chin ti si thil pakhat mi khe curricle emma analyze ti mi be fang curricle in kana lak sia chun thil pakhat mi khe kan zau ti khin tha ten pakhat chiao kha tha ten ban zau tha amana bia moto atha lo kan ti si chun any pa moto hi da CA tuk changa lai ruang da sinha lai ruang da that na lo ti mi kha amana bia ma kha analyze kan tu adu si chu moto lai thiam mi ni khan jai ruang da CA na arwang khang kol chang lai moto aning te khan zau khonga ti lo pakhat te khan check how engine oil check how engine check how ma chu check how ti carburetor check how ti pakhat ta ten check pakhat ta ten zau kha analyze ti mi cha ko a foi nak chu mo ma kha si thil pakhat ta ten zau kha hau hi in hi rop chang ti si chen hi in hi adai tha lo akhu ma tha lo awan ma tha lo azel tuang ma tha lo athung ma tha lo ti mi pakhat ta tem van check thang kha analyze ti mi jase ma cha chun khri fa bu pakhat angan dam lo tik a nu bu ma kan thol tam tuk sual cha kan khri fa bu dam lo hai ti mo asi lo khri fa u pa pol hem meeting thut an thiam meeting ba cha an thiam lo hai ti mo pakhat ta te engkam baw na kha zau thiam kha ma analyze ti mi jase Analytical thinking is closely related to logical thinking, step-by-step reasoning. By analytical thinking kan titik achun logical thinking haken ai logo. Logical thinking tim cha thil pakhat asin ten zau thiam ki mo step-by-step reasoning se pakhat ta ten han ten tha ten thil asin te kha dik thil ten zau thiam kha ma kha analytical thinking ti cha se ma kha aba pie te le analytical thinking tim cho atu nai nan chimi bias I aral ka bia bakha se bias ngai lo afoi na chum bias ngai lo ding ti kha se ko bias is spelling kha la ka chung khola BIAS hello logic has two main parts. Logic la inkan chim sia chun logic bian analytical ti mi thil pakhat ten zau nak ti khin logic la inkan chim sia chun logic bian chun deduction la induction bia hi am pange deduction ti mil deduction means literally abstract to take away. It's a process of deducting conclusion from what is known and assume
deduction ที่มีก็จะกันไทยเจียมีทิลอินกันไทยเจียมีทิลประคัตเตอินเจ้าทานอินกันไทยริเรามีทิลขวังหัลข้อนัก deduction ที่มีเสอามันอาเบียไว้เราเท้าขวากันติลาจะเตเท้าขวาก็ไทยมีแอนี่ป้าจะไม่ทาทุกเสเท้าขวาก็ไทยมีชั้นลุ้นจะไม่ทาทุกเสบอยททองจะไม่ทาทุกเสมาก็จนด็อกเตอร์sorry ไม่ใช่จะเท้าขวาด็อกเตอร์นั่นไงพี่จะก็ไทยตรงนี้ก็วันเท้าก็จะหลายมีไปกับมีตู้เฮก็ได้ดที่จะกระไทยที่เราไว้เราหาค่าอาชิมเดียวต้องคำเบียตั้มปีชิมมีจ่าต้องตั้มปีเดียวมีคำไม่แต่ใส่แล้วแถวละที่จังใส่แล้วไฮวงเรียนสิด็อกเตอร์วงเรียนที่จังเต้ sorry เขาบรรทุกมันนาเบียเท้าขวาก็ไทยมีเท้าขวาชั้นทับให้วามหุ่นทั้งวามหุ่นทั้งมาสิกุเรียมบลมีเท้าขวาให้ก็ไทยมีรักทำไงนะเต็มที่วัติกวันรู้จะกระพิลไงจากไหนแล้วเท้าขวาก็ไทยพอเฮียนทากติขันจะมันนาเบียเท้าขวามนุงปราก็ไทยไหนมนุงปราถัดกันจนก็ไทยเรามีอดังเท้าขวาต้องการทาตีพอลมันตกตัวเทียมพอลเข็มว่ามันก็มันนาเบียใครชิมิสก็มันก็จะ deduction ที่มีทิลตัวดันเคสavoid นักจนและ more specifically it is question inferring from general to particular มาจากจน deduction ที่มีจน general in particular ทิลตัวดันเคสมันนาเบียกันชิมเสียจน theory ประคัดกันไง theory in hypothesis กันกับ observation confirmation ค่ะบันตุกทิลตัวเทียมดังค่ะ deduction จะเสียมีจะ logic ไว้เราที่ philosophy จ้องนะกันเราจังอินาเตนจะคัดเตจะทำปัลจะบังง่ายกับเรา induction ที่มีครัวดันจะได้ the city เสียจน induction จะตูไหน deduction หากันสันจิมพัดไอรัลก็มีเสdeduction ก็จะมนุงประากันไทยมีจงกันมนุงประคัดก็จะถาเวริมลาที่มีกันไทยมีมนุงไล่ขัดอันดีนะไล่ขัดเท้าลองแต่ไล่ขัดอันดีเท้าขวาลองแต่ไล่ขัดอันดีเท้าขวามนุงประาก็ไทยมีหาอันชัดจนตามีประคัดที่จะถาริมที่มีกระชิมก้อมคำว่า deduction เสมอและมนุงลงเฟียนนังกันชิมขันจนและไว้ตัวคือ induction ที่มีตัวคือมาหากันไอรัลก็ the process of inferring verifying general law or principle from observation particular instance deduction ที่มีคือไว้เราคือทิลประคัดเตะคาเต็นเจ้าฟัลนัก in general law ไว้เราวันไหนจงยามหามีนี่ยามวันไทยข้อคำว่า induction ที่มีจะเสียมันอาเบียกันชิมเสียจนIsaac Einstein ค่ะดุมชงอัทุดเดียวกันดุมชงอัทุดเดียวกันApple ประคัดลามีค่ะ general law สลาวมากับ particular things ทิลประคัดอาจังมีแต่ particular instances ที่มีกินน้ำหูก็หลักเก็บไปฟังกัน particular instances ที่มีจะทิลประคัดอาจังมีแต่ค่ะสักเอาอีโมทิลประคัดอาจังมีแต่ค่ะอาเจ้ามาค่ะเจ้ามา Apple ที่อากุงจงอัตลักษณ์นะวันไหนจงอัติกาอัตวกมาค่ะคัดที่อวันตัวค่ะatang ikan tiang ke observation ti mi kese observation atua chang salomo observation atua ma kon observation atua kan pattern tentative ti mi theory khatua ma ko chun vai research khatua chang ma ko chun hypothesis ti mi principle khatua anu bik chun theory kha chu kho ma theory achu am chai the citizen law of gravity ti mi ka ba soi nging a si chong tat te ti mi kha achu kho lama ban to ka induction ti mi khru dan ka se lama cha chun avoid na chuma pol he cho logic le philosophy like ki ba si kam van chia dia chun kan lung fian lo dong ta kam ba chia ko so lo kan lung fian kho ding in atoi na kam van chim kan chun thil pakhat chu zai da si ti si chun apakhat na analyzing stimi chu thil pakhat kha roi tu sami ne chun ba cha na atu atik asilo akharu na kha hual angai adik kho nak ding khan chun ama I apo ai poi chia mi ama thinlung I chia mi ke rin lawin mo thil sining ka tha ten zau fal thiam hlat thlai thiam kha abapi tukti kha achim du nak se lapani nak achun synthesis ilo synthesizing synthesis timi cho another Greek word putting or placing thing together make up a complex whole synthesis tim cha tu nai analysis ha kan Ivan dang deu chang sai the analysis ka cho thil pakhat ta ten zau fal than synthesis timi cho thil mi vial te kha vam tom than ke se amanda pia tana
ประคัด issue มีคัดตําปีละทิลประคัดกันสูงเพียดหนักดิ่งคันทิลประคัดกันสูงเพียดหนักดิ่งคันรัวชิดิ่งทิลคัดตําปีละคารัวชิดิ่งทิลเวียลเตคาวันฟุนตอมดีวันรัวเคาะแค่มะคะ synthesis ติมิจะสถานhi la hi ai lo ki la ki pia tana ki ai lo hi pia tana cha ai dang deu ti mi van ro kho van compare kho la van tuak ti kho vial te ki mo ka vial te ka hi ka tu asia chon khat lai kam sai da chuak la ti mi pol u thiam la ro thiam ka ma kha ba pi a foi nak chon hi bia he cho a foi na kan chim sia chon kap khat long zau la ti kes ko lai ho chon kap khat long zau la ti nak bia kes koเพชรส่งเนี่ยจีอะเมติมีการด่าป้องส่งจีอะเมติมีค่ะอากับอินเจ้าเทียมเฮาที่มีค่ะแบบปีทิลประคัดกันส่งเพียติกอเคนทิลประคัดเบชะหนักตัวติกจนมีพุ่มประคัดจะอับยักไงหลอกไงมีสักเกานาเตียนอดังมีพุ่นจะฟ้าหนักสิคันจนขบันตกปอลค่ะเชียลดิงให้ที่ปอลเขมโมขบันตกปอลค่ะดูนักเสละมาจากจนฮิอับปีไง synthesis ที่มีมีจารงตัวเทียมอากับเป็นตัวเทียมบัชะเทียมที่มีกะอับปีตกเคบันตกบัชะกันเทียมเราจากกันลายมีตรงที่กันนรวนเราหนักของเคมันตกเตะขึ้นตั้มปีหนักจะเสอตุ CB และ CC ที่กันทันดีหนักละประคัดยังอีตกหนักชั่วหนักอย่างเคบันตกกรรมะกันบัชะมีกรรมะเจ้าลองไทยไม่ดังจากทาที่เราที่บอลค่ะตั้มตกจากคำโมอากับเราเทียมขับปีที่ค่ะ The link between creativity and synthesizing process is clear when you contemplate how nature works. We can consider the synthesis process as creative. Synthesis process ที่มีเจ้า creative มันตกรั่วหนักอะไรมี synthesis ที่มีรั่วหนักอะไรมีเจ้า creative idea เขโมที่ประคัดที่ทุนเจียนสร้างเงินเขตั้มปีอัชับตัดขอที่ให้บรรทุกรั่วหนักไงมีดองหนักบิ๊กเจ้า value ที่มีเจ้าa foi nang kan chim sia chumi simpia ding tam to ge a foi nak teng kan chim sia chung kan tim mi kha tlaw lo ding ti khe ti du na sa ko bia cha nak kan to te ka kan tim mi la kan vision ha dai kan ti la iral ka mi ba cha nak ka to lo ding ti kha se value ti mi cho vision kan ngai mi tram phu kan chia mi ma vial te kha ma ha iral ka mi thil kha to lo ding ti kha atu nai class ka van lu lai te kan Facebook ka van ngai la jai kong da ka ngai ti si chun vai lo sur khwa nu kha dalanin an ruwa sual cha CNA ni an rakshem nak kha sul khwa pol ni an lung tha lo an chen at lo la an chim than nak kong kha tom pal tadin sa sin lim poi kan tu ala kan ti la man tuk an chim nak kong kha saw ko chang na the ma ka Facebook a van kai than chel nge la ka van ngai than ne ma kong ha pe lai khan atu ka chimi value ti mi ka ban chim du nak mo atu hi cho nai nga yi kong ka chimi si la value ti mi atu cho tuak ola dau than nak kan tu kan ti jai ron dau than nak kan tu ti si chum vai lo he thil adik lawi tu amang mi la mi sem mang mi atu min ong han chau za hi ral ra hi kan du lo cha kan dau kan ti chu dau than nak atu mi thil dik lo adu mi ni thil dik lo kan du ruang ala sorry thil dik lo kan du lo ruang alaชัดเล่านักกันดูเราร่วงกันเดามีปีโจกำมะกันเดามีขจายเดสิที่คำ value จะมาขสัจโมทิลดิกกันดูชัดนักกันดูแต่ยามเหียตามุกันดู democracy กันดูจลันนักกันดู human right กันดูมาเวียลเดกันดูร่วงกันเดาชันนักกันตัวกันตีจโมเดาชันนักกันตัวบุคำมะกันดูมีกันดิลปีมีคำ value ปีจะกันบัวเรียงมาคำมะนี่ human right กันถูเผาทานทิลดิกเรากันตัวทานเสียจนมาขัดลาวบักสะโจสะเราโมละมาจากกันatu vai lo ra dau than nak tu ampol dau than nak kan tu ai thil thalo hi kan dau thil dik lo kan dau kan te kam ma li la ni thil dik lo kan tu kha chum kha cho sul lam ngai lo nun bak se sul lam ngai lo dau than nak bak se chan khaban tu kha atu valuing ye ti du nak chama kha se vision kan ngai mi tip mi kan rak ngai mi kha tlaw lo te in value i kan chia mi ma te kha kan tim tang ma ning te khan kwa kan ruwa thiam la kan kar ran thiam be cha nak kan tu thiam kha ba pi te atu nai upama ka chim hi chun atliang ko lo mo eni pa le ten afiang mo ka chim du nak afiang mo valuing ti mi ka chim se upama ka pek na kai pal sual mo tia ka thim vam pha pa la kam van
effective decision making sekolah tambik ni hin antial mi chate sekolah tambik ni cha ok hi pathum pali hima kong sin hang ka van zau tai tu nai khan cha ok li rong ke ka van zau tai cha ok otar pali rong ni anna rol di mi chu hi vai lo he effective mual angai mi bacha nak tu chon hi panga hi aba pi ti khan chim jo atu kan chim mi panga he 5 step approach ti anti he 5 step approach he aba pi ti akan anti jo i chatial tu ni kan pakhat nak chu zai da si ti sia chon define the objective ti mi ka si zai bantuk bacha nak da tu ka du zai bantuk da aba pi zai bantuk karlan da zai bantuk tin nak da ka ngai ti mi ka ama sabiga tha te nai fian hau ti ka pakhat nak se bacha nak kan tu nga ding mi ka ifian hau for nak an chon do you know what you are going to try to achieve the zai khada ong meaning zai heda tu ning la van tai ning ti ka du tim ka kan fian hau ti se panhina do you need to be clear as possible about where you want to get otherwise the whole process of decision making is obscure in cloud as a proverb say if you do not know what port are you heading and the wind is right the right wind vậy lâu dây hả đại khả ti sia chun amana bia timbo kan kammong sia chun timbo ni chun tin nak kal nak ngai kho dai timbo sai kan da ka sai te la ti mi tin nak ngai keban to kin decision making ti mi bacha nak ti mi chu bacha nak kan ngai lai kan zai heda kan kalmi ka zai heda kan vision se zai heda kan ti mi se ti via te ka afian chik chak ka amasabika abapi mi se atu nai upama ka chimban to kan dau than nak kan tu mi atampi ni chun kana fian tatak achun kan dirpi ding che zai ruang da dau than nak kan tu kan ti pa in thil thalo long te menung tampi ni an tu ti sia chun kan vision kana fiang lo ma kan dil mi objective ka kana fiang lo ti nak se upama kan chima chumo na kaban tu ka se decision making amasab bika abapi mi cho objective ka kana fian how ti kha se kana fian chik chak how fian sa social kana fian chik chak how ti kha pakhat na if you are doubt about your aims try writing it down leave it a day or two if time allows and then look it back again you may be able to see once how it can be sharpened and focused ma cha khan achan chana chun amana bia nai tip mi khe lung dai kan tia lung hial nak doubt ti tan te ya na ngai sual sia chon sung phiat che ri lam bacha nak tu ari lawin chakhat te ki wangang la ni khat na ni rong wang hak than la tha tem van ru tham focus tu tham vai than lama khan batak te na long fian tiang kha ma ta khan na tu hawe ti a cheu ka cho kan si ton bacha nak kan tua tim mi kan ngai of they objective kan ngai objective tim cha tim mi kan ngai objective afian how te objective kan ngai tim mi vision la tua ding vial te kan ngai na te khin achene ya an kana thang peng mi tampi chu salomo achene ya an kana thang peng e makha hai ka chim du na cha achene ya an thang peng loading ti kha na tua ding khanai fian ta tak khaw ti mi kha achim du na se achene ya an kan nun na ai thang mi kan sual tom mo ka thailo achan chan chung kan sual ton ni te atu hi amana bia kai ma kong lam kan chim na chun achene ya than ti mi chamo amana bia atu kan ram that lo chun amasat I kai ti mi chu kol ramatlun in mission rian na ton te ding bible chan ha chim te ding ti mi kol ram donga than a bible siang a cha krak chim bal tik akhan bible siang ha chim te ding ti mi kha kai tim di na teng kha atu kan ram buai ruang la vai ruang kan tlum khau ti lo e kai thleng ma tiang kha chu ka le khan de ruang te ka le khi cha nga lo mo la kai thlen tik a chun ka kai tim mi ka kai thlen tik a chun atu kai tin tha mi chu zai de city ka hen kol ram that lo tik a arak zam yan tam tuk I zoom lo tu zong kol po zong an tam tuk tik a khan amana bia kol ram kum lio chung kol lak a mission ka tuan ni atu hi kol po hi ka han tam pian ra chang e an sin zong hi mission tuan ko scouts chata te mi kha vision kha ka ngai kha tha ka cham me khaban tuk mission tuan ni ka vai te khana te khan achan chana chun commission tua
ดิงคะวิซันกันไงเก้าบุคันอุปมากันชิมาจน chance ประคัดคัดอรักอ่อนติคันมาคำวิซันกันตาวแดงเป็นกันตาวแดงเป็นมาหนักไม่คิดว่าดิ้งระถาเดียวก็สุดที่มีเขมขบันตุกะกะชิมดูนักจะมาค่ะอุปมาแกให้ชิมมีกะเสมาจากคันกันเฟียนตะตักคันจนกันตัวตะตักค่ะเฮาจากคันอีเฟียนค่ะบปีที่มีค่ะปฏินักปัญหานักโจประคัดนักจะ vision เฟียนค่ะสักเอาปัญหานักโจ collect relevant information ทรงเพียรเจ็บบัชนักนัตัวขอนักหาดิ้งจะอับปีตุกมีinformation ปอลค่ะนังะขอเฮาอับปีตุกมีติดกับไอตกตุกไอจักบักมีโมไอเกบักมี information ปอลค่ะนังะขอเฮาติค่ะปัญหานักยันติมีสิบัชนักกันตัวติกจนทิลประคัดลองกันไงทิลประคัดลองกันไทยมาทิลประคัดลองกันไทยมิมบัชนักวุกกันตัวคันจงกับปอลขอจากคันissue kan tila issue pia tana ha ai patat mi information vial te khadik ten kang hal kho di nu long kan bacha nak to kha ab pi tuk eti se la ka han achimi jo kam ban rel sia chun the next skill is concerned with collecting and sifting relevant information. Some of it will be immediately apparent, but other data may be missing. Achan ta chuma ahar tuk mi information pol kha acheu kompal te long kang kut chung aphan kang ngai atam pi chu abawri ti mi dilmun long ki kam phak te khan khaban tuk dilmun kam phak leo khan be cha ding sari lowe te kang ha ri haw te mi khamo. It is a good principle not to make decision in the absence of critical important information. The absence of critical important information. Abapi tuk mi kan har tuk mi information pol kan nga kho lan kan chun bacha na kalung wa to ri law ka thai ti kha achim mi se and that is not immediately at hand kan kut chung ri law mi pol khamo kan kut chung ri law chun to ri law tha ti kha provided a planned delay is acceptable. Bacha chol nak chun vai lo kha delay bacha nak ding kha delay to kha tha deu an huwa cha bacha te kha tha deu ko we te remember the distinction between available and relevant information. Ma cha chun menung tam pi ni pal in kan to tom mi jo available information kam hu kho mi information chung kan bacha nak kan to ton e te relevant information chung in to lawin ma cha khan free tu sami ni kan thai ding mi jo available information chung a si lo in relevant information san chung khan sau in bacha ka to ka ba pi e ti kha achim mi se kan na fiam khau tia ka zumจักเต็นนาจีประคัดchungกันจองไอ้มินิปังารกเต็นที่ซากับวันดิ้งตาเลยตัวเฮกไกมาอะไรจนประคัดแล้วมินิประคัดบักเตสมินิปรุกบักเตก็ได้ต้องทันอะไร Thank you Thank you
abenabia atunai kan chimmi thil khate kam van not thana sia chon relevant information ti mi abepin na cho business lain kan chim sia chon sipoi lain kan chim sia chon atu korea kan umna khi amana bi hai chim ning lo vai lo he kan umna rong he call pol an tampi tika call dor tu atha an ti na e call dor pakhat ni tu chon adang dom khan a call dor tu atha tu an tu cheu e call dor long te pra leng ti khan chon aplai khat nak rong ka cho an man tuk ti lo e azim pyo he ti pol dong khomi khaban tukka zai kan the relevant information se ti lo information tha mi se ti lo ka pol kha a cheu kha cha khan chon call dor cha tam tuk cha Europe vai lo ke uyo pa asa European food tu hidol tu ning la thala ti mi khru thiam nak lam hu thiam nak ngei ten ha khaban tukka relevant information ti mi se chang e ma cha khan adik da mi ka cha atlak da mi information ti kha tha ten call thiam hau menung pakhat kong kan chai tika amana bia kan hai chim lai e thong nu kong ke pakhat khat ke ama kong he pe tai bacha nak tu ding sana information relevant information tim cha thong nu ado tu sin long ten information kan thai khan chuma ka chu thong nu athat nak long te kan thai lai e thong nu ado lo tu sin in kan thai khan chun thong nu athat lo na kan thai lai e khaban tuk thil khom cha khan relevant information ti mi chu pakhat te long si lo khan jai kan ti la azapi kan thar mi information khatlam kling teng kam hu kho na ka ba pi ti na ka sa ko e ma hu long kan ba cha nak tu ding ti mi ka mo ma cha kham ma te kha ba pi ngai la pathum nak chon generate feasible options feasible ti mi chu vai kho tu kho ding mi ong min kho ding mi option pol kha ma kha generation to la ti chan he decision na che lai khan ma chu tu ding ti mi pol kha na thilung na cha chang lai e group in si jong a roi tu pakhat ni si jong na cha chang lai ma te khan feasible ti mi asa khawding mi a foi na chun asa khawding mi tu kho ding mi thil long kha ama sat khan chun tu kha ma kha ab pi e de asa khawlo tuk mi thil po kha longwa tuak lo ding ti kha pathum nak chun akal pim kha decision making tu ate kha mo aban habia hi pol he cho menung kan ru nak ai dang cheu na tem feasible option te mi asa khaw bak mi long ru ding ti khin menung kan ru nak ai dang cheu ye upama ang ka chim sia chun atuna eni pa chimi ka van chal than ka do kwa kan ru so ronga than tlang dong ke me pi kam fa to kan ru pal bak ko gati ti khamo maka salam maka feasible option ti mi zaman to pol kha sa chang kha feasible option sama kan ong min la lo ti mi tu ok tha sama sa lo kan tu kho bak ding sama sa lo ti mi than tlang he lot lat ne me a lom hiu ne me a kan sar kho bak la e kan ku chung pham bak la e kam ma kan ku chung pham bak la ra rang bak he kan thol kho din hala e tha teng kan tlong la ti mi ru na kha khan an tu ti khan anga lo i kan kang di kan vai di ti tiang khan achok emo kha feasible option sama sa lo ti mi pol ka chuman tu pol ka feasible option sama sa lo ti kha chaman tu kha se a foi nang kan sim sia chun mi he chu tu kho ding mi samo asal lo ti mi kha tha ten zau thiam hau ti na ma ti khan tu kho ding sa mi long kha tu ding a chia ding ti mi kha achim du na se la roi tu tampi ni kan pal nak chu eni pa bia kan than chu kan tu kho lo ding pi kha tu kho ding kan ru la bia kan cha sol khaban tu ka feasible option sa lo mi pol se ma cha khan feasible option kha zau thiam hau ti khe achim du na ke se khaban tu ka se feasible option sa lo mi kan lak sol mi tam ngai la chamo kan nun nak hin kan tu kho lo ding pi kan tim mi le kan bia kan cha sol mi le kan tim sol mi long ke tam pi khomen menung kan nun naka khaban to kha feasible option ti mi se notice the word option rather than alternative and alternative is literally one or two course open decision makers who lack skill tend to jump for too quickly to either or alternative. Feasible means capable of being done or carried out or released. Feasible means a tuak kho mi ti khasakawe. If it is feasible, it has some real likelihood of being workable.
feasible กันตีมีจนอาศักเขาตะตักดิ้งอาพานตะตักมีทิลตัวเขาตะตักดิ้งพอ it can attain the end you have in mind นลุงชงนรัวมีจะกระตัวริมลาติยานายรัวมีปอลคำคัสเอเตและ feasible คือปุ่งเตนิงกันจะจนไว้เราปุ่งเตนิงจะเราไว้เรา in format เองกันจะสิจนตะเข็นจะข้อเสียตังกับวันเดียวอภิยาจองแต่งกับวันเดียวมีเก create possibility feasible option 3 option and finally choose and course action มาจากจนไว้เราคือเบชานักตัวที่ก็เข้มประคัดนักเข็นจนอาศักเขาดิ่งปะเป้าค่ะเจ้าคิดเสamana bia atu dau thanak upama chakam pek lamang khau e ha ka hete waka bosal kan ting khau na mo thantlang hete waka bosal falam dong he waka bosal kan ting khau na mo ti mi asa khawding papau ke create possibility ti mi asa khawding papau ke zau ma ko chon asa khaw ti mi feasible option ka cho asa khaw mi papau kha zau vial kan ting kho kan ka pak chung kan ting kho ko la ti mi papau kha amana bia mo dau than liau pi si dau thanak bia lo te van chim ko sala asia falam dong kan ting kho ko la than ta wong kan ting kho ko la ma har kha wong kan ting kho ko la min da song mot pi jong kan ting kho ko la kan ting kho rim la ti mi ruwa na kan ong min kho rim la ti mi ruwa na ka feasible option he sana na te khan 3 option or alternative ti mi cha 3 option ma chung kham option kha thim than ti khan chon jai ban tok option kha da kan thim chang lai ti sia chon kan ting kho di ko ding ava sim hana kan ting chun jai ban tok khada athila chuak khau ti mi kha tuak than ding amana bia sia falam dong kan ting kho ko la than tla dong kan tim kho ko la har kra dong kan ting kho ko la kam vating kho mana van long kan kat van long bom ang kan tha kan chiam di hoi la chom kan in lo vial te a chiam di la minung vial te nak ngai long kan jam di la khavial te ka kan in tual than ding si khapol khasi cha kan aka lo ding ti kha chuak than la khapol ko jai kan ti la 3 option long kha chia than ding van tom tal chu ma adok nak bik chum pakhat long kha thim ding tang la ti kha si ma ban to kha bacha dan kal dan chu se la palina ka chun making decision achun pakhat atunai kan chimi vial te khate pakhat na chun na vision batak tan nai fian hau pani na chun information na bak mi information vial te kha te na zau thiam di la na thai di hau pathum na achun zai heda latto in kan to khola ti mi kha batak ten fian hau tha ten thai kho hau atu palina achun becha nak si becha nak to ti ka khan zai tin the city sia chun pakhat na achun thil tu hau mi te abe pi mi te bacha dinga abe pi mi te khat than thum min atom bik than thum kan than hau a than khat na kha cho zai tin da kan ti la ti so must ti mi cho me cha tu rim ba hau tu lo thai lo mi por ka must se abe pi tuk mi sa phone lai kan tu kho ding mi sa phone lai thil tha chwa pi tu ding sa phone ding mi por kha cho must ti se khapol kha tu ding le pani na khan chon sut ti mi ri lai mi cha tu hau ko na cheng kan tu khau ta tak na mo ti mi la silo thil than ha wa chwa pi khau ta tak na mo ti mi long kha le pathum na cho might ti mi cho mi he cho tu kho dong se tu lo dong nga ti mi pol kha mo pathum na khan umi ta khan abe pi da umi abe pi tuk lo mi abe pi bak mi ma kho cho abe pi pa mi la abe pi tuk lo mi ti khan than thiam im ma ta khan bacha na ka tu thiam haw te Achan kam van rel sia chon critical preliminary activity here is to establish selection criteria. It is well dividing them to different levels of priorities. Abapi mi kathaning must, should, and might. Consider this fact to make decision, listing the advantage and disadvantage. Mati must, la should, la might mo. Tua shim hao le, mi cha tua tha ti mi le, mi cha tua dong poi lo, tua lo dong poi lo ti mi phun thu min kan than ti ka khan. Khaban tuk thil kan than nak akhan zai achet pol ke da kan zawa la kan than lai ti sia chumo pakhat nak achun kan zau ding mi chat la pol chu mi he cha tu hrim ok ma si lo tu a tha mi ma si tu lo dong poi lo mi ma si ti mi than dan kha chu zai pol khe da kan zau ala kan than lai ti sia chun pakhat nak achun listing the advantage and disadvantage mai lai kong zau in thil tha ma chu api de la thil chia chu api ding ta mo ti mi ka tha ten zau kan tu how ti se advantage la disadvantage kha
advantage long te achua pi ding kan cha than hem nak long te achua pi ding la that nak si kau khan chon ma kha cho must chung kham pa chia kho se thil tha chua pi ban to kan thil tha lo tom pal te chua pi ding khan chon sut long kha pa chia ding se thil tha long atam pi chua pi lai thil chia long tam pi chua pi ding se kha cho mai thi long kim pa chia ding san ai ba ban to te kha than thiam ki hau ti kha se pan hi nak khan chon examining the consequence of its course sorry advantage and disadvantage kha hai le achua pi ding ki salo pani nak tu se pakhat na advantage disadvantage cha ani chet ata chet ke ko mo za heda ata chet hi kong ha pe lai dei ban tu kha ani chet ani chet la ata chet ka tha enjoy khai di zau di chik chak khan pakhat na ka che ding pani na ka cha consequence ka mai le achua pi te ding kha se mai le zai da achua pi te la thil tha ma wa chua pi lai thil che da chua pi lai ti mi ka tha enjoy khai thiam ma ta khan bacha ding ti kha se pathum nak achun testing the proposed course against the yardstick of your aims all adjective ti pathum nak achun azau ti mi cho your aims all adjective vai lo ke nai ti mi pan tran vial te la nan nakal pi mi nai ti mi vial te ha kan ai kai mo kai lo ai kal mo kal lo ti kha tha ten zau ding ti mi ka pathum nak se pali nak achun waiting the risk again the expected gains ti vai lo ka risk la gains ka tha ten zau thiam hau mi kan tu chun sai ban tuk the risk kan risk tuk sol la mo andre tam tuk sol mo kan tu chun suk nak ding atam tuk sol mo ti mi risk ka a me khat lai kam chun gains kha ve hoi vai lo ke risk khan chung gain ko peng ve kha tha ten waiting ten choi thai thiam ka pi ngai amana bia me he cho dau than nak han ai pi tlai ngai chmo waiting risk and gain ti mi chap dau than nak ba khe sako dau than nak kan risk mi chatam to manung kan nun na kam pe kan in love vial te kam pe kam vai vial te kam pe gain kan nga ding mi te kan nga kho ta tak chun avathari mo kan nga kho lo sol chun ma kha cho risk ta tak ke se suk di ke sa chan risk khan chun khat lai kam chu wanga veu sal thana te amana bia federal democracy na mu ta tak veu sal chu ma khat chu risk la keng kha pan hi ten balance income mu kho khan chun ba thana khaban tu kha choi khai thiam ding kha aba pi ngai la risk la keng ha patat en khante risk ki kam ban zau ta ve la mo risk ki kan dau sia chun what make decision really difficult is factor of high risk bet cha nak bet le nak har big mi bet cha nak tu tika har big mi thil chu zai da city sia chun high risk ti mi risk atam tok ting bet cha har tuk eti ke se risk ding tam tuk amana bia company pakhat ne yin hi miau na mu to atim tika hi yin hi miau na mu kan tu mi he kam yak tak na mo kam yak lo so chun azim bak computing si a risk tak si kan ngam pa lo hai ti pum man tuk anru mi ke business leng kan chem chum mo ma ke high risk ti se risk atam tuk tikin vai lo ke bacha na ke tu har ngai dau than nak lai kan chim long akin hi choral ka hi ral ka chu kan ka sia chun risk ta tak se kam ma lai dong tam pi kan thi khau ti mi pon man tuk risk ke mo khaban tuk te ki to le nai ngai yi lai sa sa si pu yi lai sa sa chung khar kho sak tin tuk nak lai sa sa bacha nak tu atiken risk mi thil ka cha peng ti kha kavan chim lu nak avan lang tal nak se na ta ken risk chuk akong lam chu kam ban zau ri chu atang dau kim ban zau manu you may recall the conflicting advice of two proverbs he thil pani hi na zau he proverbs he phung thuk pani hi zau lot mo risk he bacha risk sa pe ta im bacha har na khnai fiang ko la te phung thuk pakhat au mi chu look before you leap ati vậy lo ha na parana tha ten zau ma sa ti si kam ma lai kam phuk thuk chun na tu la na ruat ma sa ti kha se mo marang ni chun you look before you leap lai hol chun na tu la na ruat ma sa ti si khat lai kam chun risk lo ti mi tu la na kam batak ten ro hau na te khan khat lai kam chun he who hesitate is lost ati hoye vai lo ki man tu ngam lo i aral chia mi khi cho tu ngam lo i aral che arwat pa mi ke zo zai tik mana tai nak am mu bal lo sung zat lak nak long am mu ti mi proverb kha ve hoi ma cha kan risk ti mi cho a risk ko zonga tu ar mi ka cha tu a ho ye
ตัวงำเราอินรัวเป็นตรงค่าสักเขาเราอีมาค่ะมาจากกันประชาหนักอาหารมีจะเสียเตมาขอกันอาจารย์จ้านะจนที่ economic เลย business เลยกันเชื่อมเสียจน risk อัตมติกเข็นกันออกมินส่วนเสียจน high reward ที่ profits อเมริกาอัตมปีเวอัตมปีเวมาจากจน organization leadership ที่สิกัน subject จงจน organization และ company รวยนิ่งที่สิ company รวยที่ก็ organization รวยที่ก็ฮิฮิโจกันตัวอาถามทาเราที่มีค่ะอันริกส์มีอสังเดาปอคันจนอำยักอจูมียดขจะอตำเดาเวติคเสนาเตนอันสุงสวลคันจนสุงบักสเวมาค่ะเดซีซันตัวค่ะอาหารมีสตอนนี้รวยตุสมินิจมาค่ะเจ้าเทียมเฮาติค่ะอติดูนักสกอ consultation with specialist มาจากจนริกส์แฮปปี้ไลน์เวตินดามีจะริกส์ตุกกระตัวงำเรามีจะกระตัวงำเขาที่มีทิลปอลแค่แต่มาติสิจนเวตินดานะสงเพียดนี่ละโมนริสงำเราที่มีพอได้ตินนะสงเพียดนี่ละที่มีค่ะได้ตินนะสงเพียดไล่ที่มีจนอริกตุกจะมีจกตัวมาทัดกตัวเรามาทัดที่มีสงเพียดนักจะอัตังเลยเจ้าล้อนะสงเพียดขอไล่เตปะขนาดจะ consultation with specialist บัดตักเต็มมาเลยprofessor บักสมี specialist บักสมีอเทียมบักมีกันดูจนนายรัวข้อเตna tua ding ha amana bia si pua yi la yin him yo na mu tua na du sia chon kha yin him yo na mu tua na du mi si pua yi lai kap i professor bak sami athiam bak mi atoi chung ngai bak mi ka tha ten nang mani khan jai kan pila phai sa pek dong khan counseling khan na tua kho e consultation ka tha ten tua kho dong kha se ma nu khan rich na lak ngam lo ding khanai fiang la asilawa jai the citizen reconnaissance or mental rehearsal na thinlung lai khat pi rehearsal exercise tu piang thinlung lai khanai thon tala ma kho chon practice ma kho chon let toi na tu la experience ma kho chon atoi chong na ngai mi khavial te ni khan risk na lak ngam ding lak ngam lo ding ka ma ni khan asong phiat lai e te to experience song ngai lo ral that nak song ngai lo thaing hal na song ngai tuk lo khan chon risk khan lak ngam ding sa lo ti kha chim du na khasako la pani nak chon assessing consequence come from two manifest and latent achan cha makhan atu nai khong consequence kha kan za kha consequence hai lai zai thil da chuak te la te mi kha tha teng kam hu thiam hau ti mi kha se hai lai a chuak mi thil hi fiang tu kan lang mi pakhat la fiang lo in a ko na ten a fiang lo alang a fiang lo i na ten a chuak ding cha shrim a ko natin alang law mi kan tila sa te mata kan pun ni no mete abana bia kan chim sia chon ka fiel me fiel ka sia chon consequence ka tonding mi kai ma I ka tonding mi thil cho afiang tok chamo ka fiel sia chon zai da ka ton lati si chon lai khi ka tong lai thong ka la maka afiang tok saloma ka afiang tok cha ka maka manifest consequence te mi se afiang tok mi result a people ka se maka manifest consequence o mi adang pakat to latent consequence ke cho afiang lo na ten thil a chuak din cha pakhat khat rim na ten afiang tukri lo mi ma kha pani khan me te manifest consequences are ones that in principle you can foresee when you make your decision manifest consequence kan ti sia chon ba cha nang na tu alai khan na hu chung kho di mi afiang tuk mi thil pol khama kha si le latent consequence pol to afiang lo na ten arak go mi kha se all we can do is to make the best decision we can given information circumstances then make other decision to deal with latent consequences as they arise there latent consequence is to ahar ngai ma pol cha atoi chung le vai nak kan long thai kho se panganak cho zai le se implement and evaluate ma ko kam making decision na tu kho khan zai da asiri ti sia chun vai lo kha decision na tu mi kha letway akong implement ti cha letway akong the pho chin ti sa ko ba cha nak kan tu kho khan chun tu sal nak ni khan azur hau tu sar nak kan ti ko chang la jate tu kum cho nu bu tha cham nak zal khata pong man te ni thum ni zam po nu bu thla kan cham lai ma kho chum phang thuam kan khol lai ma kho chun atu nai thong pinu chimban to abana bia chet that kan tan tika rol chuan a kan thona lai heti pol khaban tok sung phia chet bacha nak tu mi vial te kha letway in vanzul khama kha implement ti mi cha se letway in van tu kha baw ye mati letway in van tu pal evaluate jong kha baw mati nan tu chom pa khan bia kan chami adik modik lauti kha tha ten choi thai i zau peng
adik lo mi la ane chat ata chat ka evaluate ti mi tha ten zau fal tham peng e kum vui lai chu mi chu ka tha ten kan kalpi khau lo mi ki chu mati kan kalpi mi chu athanga e kum vui lai long kan kalpi than la a kum vui lai cha chu mi cha tha ti lo ti mi jong ka tha te khan zau thiam hau lamati zau fal than nak evaluate akhan abapi mi thil pakhat chu zai da si ti chun pakhat zai hada ai lo ti sia chun pakhat PNR ti mi e azapi chung kan kalti lo PNR ti mi cho point of no return ti mi se point of no return ti cho ka hin chun imar ok tha ti lo hukier ok tha ti lo ti mi mun ki pan point of no return kam phak lam pau ke cho ma bacha na kan to mi cho asa khau de lo atha bak lo kan kil than hau ko kan thlan than hau ko ti mi ke cho tu than kho se menung sia chum mo tu than kho se na tem point of no return kam phak khan chun tu kho se ti lo point of no return ti cho ma ka kan na let than si chung kan sung di chang ding pol kan na let si chung kan lo di ding pol ka ma ka point of no return se point of no return phak nu khan chun thi lo ka hau chang kir kho sa ti lo ka ka chim nu na se atu min ol ha na phak mi ko dai da si chen PNR pan chang point of no return pan chang point of no return pan chang a na ka ting mi ka ngai chi tham ban tu teng ka ana he ka up khau kha thang kong hala ma pi hi ana ka up thang ko la ti chun ama ka thi ding sa chang ma cha khan angam ti lo e point of no return ti mi kir kho anga lo nak asung phiat ta abacha na ka pe ta in let kho anga ti lo nak dir mun ka phan chang ma cha khan akir kho ti lo khaban to kha ase e company cha dong business cha dong kim man to kam phak chan ki umi maka line kam phak khan chun cherap entry kan tan nak line kam phak khan chum makha cho kir kho sa ti lo ti pol khamo ma phak lam pau kha cho kan ru nak la kan decision ka amhan lo sol kha chun rem kho peng sa ti kha kir than kho peng sa ti kha chim du na se lama cha chun akong sin long kam ban chi ma chun atu nai 5 kam ban chi ma chun define the objective tim chan na vision tha te nai ti mi tha te nai fian hau ti mi pakhat nak se decision making a abapi mi mo kha na vision ning te khan nakal pi hau vai lo bacha nak na tu mi kha ti kha sakau la pani nak cho collect relative information relevant information ti se abapi bak mi information technical ding vial te kha tha ten na lak thiam hau ti mi kha se pani nak se pathum nak ka cho generate feasible option tu kho ding mi thil long ka tha ten zau lo ka tu kho ding mi thil chung kan na tu hau ti kha se pali nak cho making decision ma tu kho ding mi thil chung kan bacha nak na tu chang lai bacha nak na tu te ka khan tu hrim mi cho must tu hrim hau mi cho sut tu atha mi cho tu long pai lo tu lo long pai lo ti mi khan na than di in na tu kha hau ti se la adok nak bik khan chun implement and evaluate ti mi kha cho kha bacha nak tu mi vial te kha attack in tu pina khan tha ten zau fal tham pang in PNO ti mi point of no return phak lam pau tiang khan chun ilet kho dong nga ri e than kho dong nga na te khan point of no return na phak nu khan chun than ti lo ding te afoi na chu point of no return na phak nu na than khan chun na business vial te khan na sung di lo chang ding kha se khaban to por kha kahe Martin Rowinsky ni khan ative decision making skills ti paruk achimve ani ni chun pakhan na atu nai kan chim chiam hi khan ai lo pa chu ama khan chung taking kam bangkal chu ama ko lai pakhan na chim chu gather and analyze the data batak ten athami bacha nak to kho nak ma ding chun hi thil paruk hi abe pie ti achimve Martin ni mo pakhan na ka chun nahar mi information data vial te ka tha te na call la analyze na to la tha te khan na zau far la te effective leaders take time to gather and analyze relevant data before making the decision. This can include market research and customer feedback and financial report. Business la organization aspect in chimisi abanabia Indonesia company thal to kalu tisia chun Indonesia
vai kha natua thana kha company natua thana khan Indonesia bakal in field research watu hawe hi tu kadu mi thil hi mi tampi ni an tu chang mo lu ui pa dan ka ka tu nak ding customer aka choding dan na mo hai ti pol mati research watu masa di information velte data velte watu di masa menung lu ui ma cha chan mabantuk dor ri pra chang hai ti pol khaban tuk tu adu mi thil happy like information thaten wa call di thaten analyze tu them ka be pa te la panhina ka chun consider multiple option panhina ka atimi chu multi ni atimi an akha chana khapa di ko itlom pal te ki kan hai zau ti nak nga ke sa ko e tua ok tha sami khatam pium lai e ma cha jong kha tu ok tha ma cha jong cha tu ok tha Indonesia ka tu jong tha amana bia business Korea company ka ngai chang e company khoi kha asi tong Asia asilo Asia phian chi ka du tu chap ka du sia chun ti sun Korea hi company ka ngai chang Indonesia ta chang ma wa tu aning la ko aming khola ma ti mi option pa kha silo kol ramata asilo Vietnam ata asilo India ta hai ti pol kha option ka pakhat nu pakhat ra lai khojai ka tu ada kamyak biklai ti mi kha option ka pakhat ten abapi do khan chia ti ka se lama option tu ati khan zau ning abapi cha pros and cons ti cha positive and negative ti na se mo positive and negative ka tha ten choi thai thiam maka ka tu adi cha positive sami thil jai pol dan negative sami jai da ti mi positive la negative ka tha ten choi thai nu khan positive atam mi le pa pau kha ithim thiam ba pi ete number 3 achon encourage input forms of others the leaders should rely on their own perspective when making decisions should not rely on the ma khan midang ruwa nak lem midang sin i kan thai mi pol dong khatam pi kha ilak thiam kha ba pi eti ani ni chimdan kan chon menung pakhat long ni kan thai nak he atlam tling kho lo cha kan ruwa nak long atlam tling kho lo cha ruwa nak tha ta te an kan cheu tu a kan pe tu le amma la an thiam nak cheu amma la an feel cheu wa an thiam nak cheu an rak chu pi mi thil kha tha ten chau hlan thiam la ilak thiam kha ba pi ngai ete amana bia motor company lai si motor happy client ali ila bak mi athai bak men lai ma na pol ni an chu pi mi information na kha chuman tok te kha alak thiam ba pi e ma chun acheu kan ni an li la kom cha motor lai si lon hi motor he chu Indonesia tu usala jai da lo la India jai da tu usala lo la te mi information an rak chu kho mi pi mi kha ruwa nak pa pau kha atha mi kha tha ten alak thiam ba pi ti kha chim nak se pali nak chun manage emotion team hi aba pi ngai mi se atu nai manage emotion he tha te in na thing thiam hau tim hi atu nai tampi nan chim mi khan ai tel di ubor ni chim mi dong khan thil tha se vai dong ni chim kha thong pi nu dong ni mo ma ko chen thong nu dong ni nan chim cheu ro khati ma point te he cho thil tha se thil dik city thai khan chon ral tha ten tu angam ral tha ten bacha nak tu angam ka aba pi ti mi ka emotion cha sa ko thil tha se thil dik si ti thai kha chon batak ten dil pi han ten dil pi thiam ka ma kha manage emotion ka ma kha se ral that nak le dong kha itel emotion achom mo ral that nak le dong kha decision making often involve emotions such as fear of failure or desire of quick result ma ka han emotion control thiam emotion manage tu thiam kan ti ka chun ka sung sual la ko ong min sual la lo ti mi ti phan nak dong kha itel ral that nak dong kha itel ma cha chun addicti aro mi tha ten ma ten confidence ngai ko kan chun ral tha ten kalpi ngam kha ba pi ti du na kha se la effective leaders learn to manage their emotions and avoid making impulsive decisions based on them ma kan emotion ruang thil data addict ning salomi emotion ruang thil pakhat khat song phya che lo ding ka aba pi tok ete emotion ruang ati sia chun amana bia ilom tuk liawa pakhat khat bacha nang na to e bia na chim sol chun ingai chi jong foi mo kan lom tuk liawa kan thin lung thau tok e kha ke chu dau than na ka tu tan chu ke chu dola thong kur bak kai tel la tin ha nai lom tuk liaw la na lung tho tuk liawa lai tang dau than na ma tok aba pi mi ma tok kam mi phun ni kan tuar mi ti na lung tho tuk liaw akhen dola thong kur chu kai tel la tia nai chim sual si kha chun na thi dai nu khan thong kur chu chung khar ko sak nak kan har tuk la ti mi ni khan te like the problems kan come back than di la chu cha chun
อีล้อมตุกเลียวอีสงเพียเจ็ดอีล้อมตุกเลียวเบชะนักตัวจงกำปัลเขาเยมาบันตุกเทียมจนทินหาร์ตุกเลียวอีเบชะนักตัวจงกำปัลเขาตุกนูลวาทันนักที่มีตินหาจะตักจนทินหาร์เลียวอีเบชะนักรวงคันอชวกลิมีสักเขาจมทินหาร์เลียวอีชิมสวลมีเบียจะกันชิมสวลจังจนจุกทานออกท่าที่เราจะกันชิมจังเอทินหาร์เลียวอีชิมสวลมีเบียวิอัลเตค่ะมีทินลุงอาฝักจังเอค่ะมีทินลุงอาฝักจังมีชิมสวลมีเบียวิอัลเตค่ะจะเล็ดทางขอต้องงัดเราชิมมีก็จะชิมมีซะจังเอกอลนี่คันสกาจุยินเฮาโลมะยะจานจุยินเฮาโลยะเรนติเบียชิมสวลคันจุนใจติมันหลักทางขอสติโลอันติมอmakase tin har ruang te na ke man tok tong kha chok mi se ti pol kha achim du na ka se tin har lewa lom tok lewa asilau ti phan tok lewa asilau ral that tok lewa hai ti pol khan emotion very strong si leo khan abik in emotion very strong si leo khan song phet chet che khan chom pal kha foi te ti kha ka chim du nak se la number pangana so be willing to take calculated risk emotion thong tok leo ka ti pakhatte upama kai thai ban chim ka du mi cho sia ab en ti minan thai bal mo sia ab hi thong tha chim thiam tak e a thai mi thong nan lai lai tang lai hin khwal ton ne biak en na thong tha chim chang chum biak en saknak fan ka kol la ti chum biak en saknak fan cho chok bak kan ni kan kho dong sri phi dong rai phaisa har tok leo ka sana ten nang kho bak am phaisa ting som li chok lai ti kho te chun azai ting som li chama leo chan kan jun chim hla vai lo ke in thing kwanga thong khat thong ni ai che mi dong ke kan tok na lo chamo ting som li chok lai ti cha kharu har tak ke sa cho arai a chim la ting som li cha chok tak ko chamo a chim kan lung thau to ge a cheu khat cho am walat mai thar na kha pathian cha ka pek an ti an zual di an vai di tu chun sik nak la boy nak katam tuk chok ko ye ka chim du na cha tu nai kha emotion ti mi khamo kan lom tuk leo a pek chan kan du tuk leo kan pek mi ko kan du kan ngai chi nak ti pol ka ka pol ko ke sik nak ti dong kha chok ko ye emotion ti mi ke chim du na se ilom tuk dong nga lo ti bia kha thin hung dong nga lo ti bia khamo panghana kam kal la be willing to take calculated risks ti panghana ani ni ti mi chu risks mi papau khati thuding salo risks athami cha risks ngam ding sakau ti calculated ti sia chun tha ten tuak en mi chu risks ngam ding sakau atha kau tia vai tampi na tuak nu a risks tuk tia ro kau mi long ke vai tampi na tu alam kau ko ong min nak ding lam tampi kau tia na ro ngam bak na ti ngam mi kha cho vai lo ke ral tha ten tu kau ti khe sakau foi nak chun akalpida making decision is not always about minimizing the risk sometimes taking the risk can result the best outcome effective leaders are able to identify evaluate potential risks and make decisions that align with organization goals and objective a risk ko dong kan kan ti mi objective la goal kan vision organization vision goal ha ai kai ko ma kho chun a risk ko bu khan miak nak tampi a chuak khoding si ko khan chun ral tha ten to ngam lo kha a tha e te ani vai lo ni mu ning khan chum mo Martin ni mu ning se be cho Martin leadership atial mi a chak chung ta se ma kho chun aparuk na chun continuously learn and improve chong peng lo thang chau peng te ma decision making khan be cha na tu adong he chon peng ro peng in ma khan chon peng ro peng i tu peng long khan zai kan ti la than chau chu ma be cha na kha tu thiam chu ma kha sa chamo le be cha na kan tu ka khan chun atam pi ki kan pal ko la na te avoi ni na kan tu khan chun kan pal mi tom de la avoi thum nak chun atlom chim chin chang la avoi li nak chun atha tok chang la ti pol dong kha se ma cha khan zai ti si hroi tu si pa pau khan chun be cha nak tu dong kha chon peng in than chau tar peng kha be decision making process is ongoing dynamic work yesterday may not work today decision making kan ti tik a hin ani cho anung pengi athang chau peng mi si tiken tu thiam ngai chon peng ding kha se ma kho chun context ha dong tam pi ai scientific akin zan
บชะนักละตัวมีกะจะหันจาจนถาตุกมีกะสกอลายนาเต็นนี่นะคันนิงเตคันนี่นะขบันตุกบชะนักเตคันวันตัวทางเข็นอปัลเข้าเทียมมาจากคันอบปีตุกจอนขบปีตุกเอเตอานาเบียรัลกับเจ้าจานี่88อายิคินเลียว88 uprisings เลียวมะปีไม่ทันกันการหาจนอันใดดีก็ที่รู้นักไงอันกันกาทันละตุจะอัมมาอัมฝักนี่ท่านนี่ขบันตุกะท่านี่ทิลกะit worked yesterday but today it doesn't work tika asa khaumi ka semo effective leaders continually evaluate the effectiveness of their decision learn from their experience and can help improve their decision making skills over times maka atunai ka chim bacha na kan tu mi chungkhan kampal mi pakhat ni tem sual long khamma khan lesson John Than im hai le chun te hing ka tu changla tim te kha John Than them pi in conclusion decision making is a critical skill of leaders and is essential they make informed and strategic decision aligned with organization goals and objectives they leadership and decision making hiktat and convince out tala the role of leadership in decision making te leadership ahen decision making te mi bacha na ki dai ron da bepit amana bia leadership role to management ma kho chun setting goals setting visions ma kho chun leading people motivating people te mi arian leadership role khen tam pi me decision hi to leadership role I pakhat kese leadership I a role mo tu ngading I shwai nakti mi I atu ngading thil tampi role tampi tawung watya tampi laka decision making hi cho abapi tuk mi role pakhat kese ma cha khan decision making a role heta kam van zau ate sai dau kan zau than halati kese ko afoi nak chun kam van zau than ha chun every successful organization must have ability to make decisions that enable to achieve goals and basic needs. All leadership management activities and functions essentially involve decision making process. Isway nak ehin chun decision making hi abapi to management to azong as sa thil pakhat khat to pawa decision te mi bacha na kha tu peng hawe ama cha chun the role of decision making hi to leadership ehin abapi to atlang pi sa tia chim kho se te panhina ka chun because planning, organizing, mobilizing and supervising are related to concept of behavioral decision making. Amana bia leadership kan tu atika management kan tu atika planning kan tu organizing kan tu mobilizing kan tu supervising kavial te kan tu mi jong ke becha na kha IP tai di mi ke si ma cha chum leadership pi abapi big mi atlang pi chu vai lo he Bacha na kisakaw the leadership is concrete manifestation leader traits. Role can be defined as hitso kam van lampa ko na la poilaw kasawahin. Ma cha chon leadership a role chong a decision chu jai bantuk the city mi he pathumin lang I pakhana cha decision theory is a methodology for structuring and analyzing uncertain or risky situation in this context decisions are more perspective than descriptive Decision theory ti mi chu khat lai kam chu methodology se structure city khat simple hi na chun decision making is mental process decision making tim chu thin lung lai arem nak zia sa lai arem nak jong si adong nak bi chun decision making is the process of choosing alternative course decision making kan ti mi chu thil tampi kha thil tha te kha thim thiam nak kha city kha leadership role alang nak ka ban chim mi se kahen skola pakhat thiam ni te skola pakhat thiam ni avan tialve mi Mary la Ron la John ni an tial mi authors pathuman se ma chung khan decision making step pathum hi am van lang tar mi kha step pathum te step pangalang chanum step pruk lang chanum mi pathum aba pi ti an van lang tar ve mi pathum hi kam van zau la ta la step pakhat nak decision kan tu atika bacha nak kan tu atika chun step by step kan tila chati afoi nak chun
บัชนักกันตัวที่ก็ใจคิดว่าhow step ประคันนัก step ปันหินักปฐมนัก step by step มันกันจะเสียจน step ปฐมที่อัตอมบิกเมต step ประคันนักใจได้สิที่สิ identification step ที่ถ้าเต็นทิลค่ะเจ้าฟัลนักละเลียนัก step stage ที่กันที่ข้อidentification stage involve recognizing problems opportunity that arise and making diagnosis. In this case, it is known that complex problem require in-depth and systematic diagnosis, while simply problems not require complex diagnosis. Identify the problems is nga ma kho chun information si zonga tua kan du mi velte kha pakhat nak step pakhat na ikan tu ding mi kha chu ma ka identify kan tu how diagnosis kan tu how diagnosis ti chu zai da city sia chun amana bia menung pakhat adam lo menung pakhat dam lo a ka luak chuak lamanga kari lamang kalu fak lamang kalung mit lamang ti khan chun zai zot nak ti ana chim kho la mo kan chim kho lo zai rong atia na te ma ka diagnose tu how diagnose tu anu long khan azot nak ka thia kho se mati na afoi na kan chim chun amati na lung mi chu vai lo thi kai na ngai chan na lung mit tia apoyan kan zau chun kan chim kho apan hi na chun apoyan kan chim chun thuak lai fa na un hau yo kan ti la chu te un hau yong yo ka un hau ayung cho lai afa cha mati lung mi na ngai tia apathum apani na ken mati zapi zaran ni apoyan kan chim khom cha zai ruang na lung mi ti sia chun toi tu na ngai asilawa un hau ayung cho lai adam lo nak na ngai ti mi pani kan chim kho na te kan diagnose kan tu taktik kan chun kan chim mi dong ka salau kho diagnose makasiboi te ni kan dai dam lo nak zai zot nak da sitia check up vial te CD scan MRI X-ray amvan zai di amvan check di tik kan chun kan ru mi kharak salo amana bia afoi na chun popi zot tak fonga sa popi dam lo nak ronga alung mi te ti long ke kan hei asilo stress ronga kan hei tila jate lung ra thai nak tam to angai ronga fong alung mi ti long ka rak sa khawi si boy pa ni amu mi la kan ru mi ka ai dang khau ma ban tuk thiam chun leadership song akhan ma problem he chun ma ruang chun se tia afoi na kan apoyan in kan zau ikan chimsual si chung kan pal kho cha khan diagnose to how the special in identify to how leila how study to how ima nu long kan bacha nak kan ang kalpi kho la ti ka se maka step pakhat na step pani nak so zai da se development stage involve finding standardized procedure or solution that already exists, as well as designing new solution. In this case, it is known that design processes and exploration, while the decision maker only has vague ideas or ideal solution. Panina achun ka identify kan tu adi nu kan problems will te identify kan tu adi nu kan zai da kan tu lai ti pisin ning standard ka kan chi how san ching san nung ka kan chi how san ching san nung ti mi cho kan tu nga ding mi afoi na chung khri fa bu chol chak nak lai kan chim si chung kan be cha nak will te cho khri fa bu I bai lo hai kai ma kai lo kam phung ram ma ai khat ma khat lo ti mi bol zau fal nak ka develop stage se abana bia phung ram kan ngai na ebom chat nak hai te se khri fa bu chol chang nak kan hai zon hai ebom chat nak kan hai tin hala kan khri fa bu operation ai tu mi sia chun si lo se zunga zal ni chongbak se lo zal khat chongbak se zung akai I serious tia kan ro mi dam lo na cho kan bom chan la ti khe amana bia khri fa bu bachai nak di na e kha tu tana ani he adam lo la tinga bom bu si kan hai tin ha e maka standard zau how chang standard ti mi cha tu nai batuk bailo kha tinga cho atam tuk so la mo bailo a zai da kan tat mat ai ti mi khamo ti sun tinga kam pek ta tak se chum hai le ya atu bantuk ama bantuk adam lo mi pakhat an chua so chun tinga he kam pe khau peng la mo kam pe zul kho lo chum hai le mi soiding kan la ama azot adam lo viala ma za na pe kai ma kadam lo nang ka zau lo tin ha bia na chuak so la mo man tuk bia na so la mo ti mi zau thiam te ke khri fa bu bacha na wa mo khaban tuk te bai lo le sining ha standard data ten zau thiam ka maka pani na ka achi aso du nak se bia kan cha te ka khan hi bia kan cha mi ni hin atu cha long athat im hai lai cha dong khang tu sa so la mo ti ka zau thiam peng hao acheu ka cha atu cha kan cha mi atha tu ke mai le cha dong khang tu chang cho kam pe zul khau ti lo la asi lo mi lung fa nak na chwa ta ri mo pathum nak
ปฐมนักจน the selection stage ที่มาอดองนักบิคันจนไว้เราก็ทีมค่ะมาค่ะ stage ปฐมกันจะปฐมนัก stage ก็จะทีมก็จะเข้าจังอัฐามีแต่เตค่ะอามาสักกันจนกันทีมมีเหตุอัฐาบักกันตัวเฮามีเหตุกันตัวริมลาตีเบชานักไงค่ะอดองนัก big stage จะเส selection stage involve making solution choices selection stage กันที่คันจนอปะคัดนักคันจนช่วยไว้เรา choices ค่ะ choices ทีมดิ่งเตค่ะตามปีค่ะกันเชียนายปะคัดนักไม่เหตุข้อเสปัญหานักไม่เหตุข้อเสปฐมนักปลีนักที่มีอามานาบิอาตุนายคริฟ้าบุจอลจังนะใครชิมคันจนเตเมดัมเราและ operation ไอตัวมีจะคริฟ้าบุนิบอมก็น่าสิตีนพุ่งสำคัญให้ตัวนะตีเสียจนนันมานอร์เวย์เลยจะไพซาเฮดอลลาร์เชมุสิเตกัมไพซากับเชมจนนั้นเฟียงเขาเราติงงาติงรุกติจนนั้นไพซานต่ำตกส่วนละดอลลาร์เชมุสละดอลลาร์ให้เชมสุละสะสมกายมีจะได้ตีสีเพราะว่าดอลลาร์ทองขัดเอ็นเจ้าเขาสิตีสีจนเอนี่ปานี่ให้ช่วยปินหาสูดอลลาร์ทองขัดจะต่ำตกอาโซมีกันต่ำจนมันจะจนกันจะข้อเป็นตรงเราดอลลาร์จะงาอันตะเขาสิแต่มีอันนุ่มละดอลลาร์จะงามันต่ำรีดอลลาร์จะทุ่มตัวสิดอลลาร์จะขัดเอ็นตัวสิเนี่ยอาสูว่าพุ่นชัวติกะกันขับปองกันทีมดิ่งกันแบบปีจังตีสุนใจตินกันทีมลาตีเสียจนกันทีมเทียมหนักดิ่งโจกันคริฟ้าบุบัจัดข้าสาวจังประคัดนะมิสันจ่าใจจัดกำมันมีฮาร์ซาบอมนักเห็นใจจัดกำมันนั่นไอตอกที่มีข้าสาวอินทรงเพียรข้าวขบันตุกตะเตะขโม selection ที่มีจนขบันตุกข้าไอเตล there are 3 ways of making this selection ที่ selection ตัวที่ก็เห็นปฐมพุ่นทุ่มอินตัวข้อเสียพุ่นทุ่มมีพุ่นทุ่มอินตัวข้อเสียใจเห็นได้กับทีมลาที่มีกับฮีพุ่นทุ่มหิเจ้าข้อเสียประคันนักจน through the judgment or the decision maker based on experience intuition rather than logical analysis พุ่นทุ่มมีนาเต็นฮีพุ่นทุ่มนิ่งแต่กันสุดดีลาที่คิดสลาวนาแต่กันพุ่นทุ่มมีอัฐาได้มีคิดต้องคิดกันสุดข้อโอยฮีจุดจะเรียลตัวปะไอเดียสิโมไกจุกระเจ้าหางเลมเรามาพุ่นทุ่มมีลายอินเลมอินจะเรียลตัวไอเดียเขาจะกันให้ชิมก็ไหลนำมาตรงนั้นเจ้าท่านเจ้าหางก็แล้วประคัดหนักจะใจที่เสียจนช่วยตัวอีอัดด้วยจงอายะและ intuitive ที่มีจะอามาเทคนิคข้อนักช่วยตัวคิด intuitive knowledge ที่มีจะรู้เราอินวุกกันเทคข้อมีคิด intuitive knowledge จะสิที่มาเทคข้อนักจงคิดเบียชาข้อ selection ตัวข้อที่ A B C D ที่บอกA จะทิมออกอัฐาเดียวที่มี logical thinking reason ง่ายๆทิมเรา A B C D ดีที่จะอัฐาบักเตียอัดด้วยจงเสียงกับชิมข้อกระทินลงชิมนี้อัฐาที่ตัวมีคำว่า intuitive knowledge ที่มีจะเสแต่ต้องคันทิมสิปนี้นักจน logical thinking systematic analysis ที่ systematic analysis ที่คันทิมข้อสิปนี้นักเหตุถามีสิตักกระจุมปนี้นักยามหามีสิปนี้นักกระโจถ้าแต่ทิมที่กะคันกับขัดท่าเป็น systematic เป็นเจ้าเทียมอิมมาหนูอินทิมขัดท่าอตุนายกันชิมบันตุกันครีฟ้าบูอบมนักอามานาเบียอาเชลคันนี้ดอลลาร์สังอาสูนันตุนอาเชลคันนี้จะทุ่มอาเชลคันนี้จะนี่อาเชลคันนี้จะขัดกันตุนติกะกันค่ะ systematic analysis ขัดจุใจยาดกันกัลจังหลายที่เสียจนครีฟ้าบูไพ่ซากันมันนิ่งบัดจัดกันสวยนิ่งและมีฮาร์สากันระบบนิ่งข้าเจ้าขันทรงเพียรเท้าขับบันตุค่ะ systematic analysis จุดเสียปฐมนักจน through negotiation one the selection process involve groups decision makers and various political ปฐมนักจน negotiation ประคัดใจไม่นักคันลองคันทีมข้อสติมิโมทีมนักนีลันค่ะทีมนักนีลันค่ะปฐมอินดีประคัดนักจน leader อัดด้วยจงลองคันทีมข้อสิ selection ค่ะนางมาจะทีมตัว leader นะสิจ้านางมาอัดด้วยจงนิ่งเต็นนะดูนิ่งเต็นคันทีมข้อมากับประคัดนักปนี้นักจะ logic นิ่งเต็น logic นิ่งเต็นนะทีมข้อ logical เต็นปฐมนักจะไว้แล้วช่วยตัวดังแห่ถ้าเต็นอาจจะไม่ทีมข้อมาคัสอามีอาสันดาอาจารย์ที่นักสดิโมคราซีนี่อายะที่นักสกัดจุปฐมนักจะ negotiation เสียจนประคัดอาจจะไม่หัว group decision making ลองเฮียมีgroup decision making เฮโจอาจารย์จะกันเรียลที่เราอัดนักแต่เฮโมกัมวันเจ้าต่างอะไร group decision making ที่มีโจdecision making เฮอาเชลคัด organization อาจจะ leaders บักนี่เข็นตัวเขาช่วยตัวบักนี่ CEO บักนี่เข็นตัวเขาอีโมน่าแต่เข็นอาเชลคัดจะ committee นั่น
director อป่วย company director อป่วยวันให้ที่พอลงเข็นอมีโม organization เข็นที่ group board committee อตัวมีลงเข็นตามปี Bible เสียงซีซองmission organization เลยซีซอง board committee บัชานักตัวมีลงเข็นตามปีมาจากจน board committee มาที่ group บัชานักตัวนักอัดนักและอัดเรานักเด็กกันวันจะอุศลอัดนักลบเด็กตามปีเขาอัดนักโจประคัดนักอัดนักโจใจเดซีที่เสียจนไทยนักมีขตั้มปีไอเดียขตั้มปีไอโฟนต้มเขามาติกันiPhone ต้มเขาที่ relevant knowledge ที่มีไอจักมีอัฐามี knowledge และ idea และ information เวลเด็กค่ะ group decision จนอมุกันฟอยดาวอ่างลงกันฟอยดาวอัฐไทยจงกันฟอยดาวใจรวงที่สิจุนมนุษย์ประคัดและประคัดกันไทยนักนักไอดังเจียวไกมากัดไทยนักเรามีขตั้มปีนั้นไทยนักขอลายนั้นไทยนักเรามีกระไทยขอมีขตั้มปีเวลา iPhone ดีมาจากกันอัฐามาขอจน active participation ที่มีจนมนุษย์ตั้มปีเอเตลข้อเจียวสิจะคำมา decision ค่ะท่ามนุษย์ประคัด idea ลองกันสลับกันสาปี idea กันที่ leadership involve leadership สิมาค่ะอเมริกันช่วยนัก democracy ช่วยนักบรรทุกค่ะสิมาค่ะกันสาปีin บัชนักกันตัวทีมีสิที่กัน commitment ลงค่ะสร้างเดาตั้มเดาเต commitment ที่มีจะเปียกชันนักตัวดูนักอิจวมนักตั้มเดาเตมาเวลเตค่ะ positive ค่ะประคัดนูประคัดตั้มปีนั่นมา positive ตั้มปีหลักจน negative ประคัดเตอมีจะใจเดสิที่สินกรุ๊ปบัชนักจนอาจารย์จนอาศักเขามีทิลประคัดจนอาจารย์อาราวเดาตัวมาเตลองค่ะ negative อาเซ one negative side group decision usually take longer ตีประคัดเหล่านี้เบียชักจนวุกเตียอาชักขอเนไว้ไม่ตั้มปีกรุ๊ปอินวันชักขอกันจนอาจารย์จนหัดหลักนักกันไงขอเรากันจนอาราวทุกตอนอาจารย์จงค่ะอาจารย์จน postpone สิมาของจนหูกันใจท่านเตลาที่มีค่ะตั้มปีไปกี่โมขบันตกเตลงค่ะนี้และกรุ๊ป decision ค่ะกำวันเสาร์อตุจู 7 step to effective decision making ที่ก็เห็น identify อตุไหนdecision making เห็น principle ก็จะปังอาปรุปสริมาเป็นของมี author ประคัดจะเดียวตุประคัดและประคัดค่ะอันนั้นเรามีจะ Mary และ Roy และ Johnny อันเดียวมีจะออกค่ะ leader behaviors ที่มีจะออกชงกันมีก็สิ step ประสริที่ประคัดนั้น identify decision gather relevant information ไอคับปะเขาเตปฐมนักจน identify alternative ปลีนักจน weight the evidence choose among alternatives take action review your decision and its consequence ไอคับปะดีตุไหนกันจะเจียมีกันก็เห็นอามาเทียมนี่ Mary และ Roy และ John เทียมนี่ 5 step of decision making อันที่ define problems analyze information and alternative ปฐมนักจน make a choice double check อันที่มาจน take action ที่ double check ที่ evaluate and review your decision ที่ก็สิมาค่ะ leadership decision making กันอับปีไงมีสิแล้วก็เห็น systematic และ intuitive decision making systematic จะ reason ท่าแต่ logical อายะแต่ท่าแต่ตัว in decision เชื่อด้านคำว่า systematic decision เชื่อด้าน intuitive ที่มีก็จะรู้เราด้วยจงอินฟุกเตียหลักพวก and take decision เชื่อข้อมีเคไม่เคเสปนิเคไม่เคไอเดนนักเคสิ systematic decision making ค่ะ leader ตั้มปีนี้จงกันจุดดิ่งมีค่ะสิที่ค่ะอาวันหลังเต้านักค่ะสิและตุจานเจอกันจานต้องทิ้งละมาเห็นกันงอริละและจะคัดเดโมเซฟกับวันตัวอะไร